Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. I say yo pese atu mafamatala Lomita fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La usamoa La usamoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tuwa e seatu, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tuto wavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulo whalero lea I se vai lai matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame ia mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātitua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulava le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu. Le whane yolo airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For
durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lover, and welcome to another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lover, and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasu Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mole whaongai no le tala.
Toi fu manue malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a'ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le ali I le
Fia fo i le loto le nganga ma le wha moi le neivanga o le fiafi. E a matalia le tātou porokalame o le tau te iai. Wha malo atu. Samoa le atu du pele i lau whaafonga maua i le neivanga o le fiafi na ua tātonu le itu lai wha. Ia i le amatalia fo i o whaiva o tiute ma ngā runga whai le longo puia li ina o le tautua upu o le tātou Blue TV. Ia e maisa le porokalame o le tau te iai. Wha e ina lea mre manui o whaiva. Ia sa fita i tunga i aisi o tātou watunuu mai lava i le taiao na le la. Sa usua i lo tātou watunuu i whiau mga luenga. Ia o tiute ma matafa ioi o nafa ese. Tofu le tangata malana ia tiae. Ia o nisi ua toi fo i ainga mre manuia sao nga le mu. Ia o nisi fo i o loo wha au peo na ngā lulue toi titi o na wha sifo lea. Ia o whaiva o le ne yaso. Ia o nisi fo i ele i teitai o nisi whato a amata. Wa amata o na watu swinga o sifi o lea o uli. Ia po o tiute fo i o lea fiafi ma sifi po. O lea lava le tūlanga o lo oto i ai au piunga i le ne i fiafi. Wha malo, wha talofa, wha feiloa i mo o wha tulima. Malo le folau, malo le pale. Malo a fua i lau ua maua, i le wha maoni. Ma leanga le leo leanga lofa lo tātou ma te sili le langi. Ia iali tali tonunga ua tātou wheiloa i whonga whala. Ua tātou usiusi a vasavili. Ia ma tātou a leanga i le lofa ma le wha maoni o lo tātou ma te isau. O le tua fofoa, o ia o le tamā. Ia hei fo i o le alo le nganga pa ia. Ia wa o ia. Tātou te manuia ai mea uma tātou te whaia. O ia foi. E sao mauli ai mea uma tātou te whaia. Ia o le whaatalofa le nā o le whaatu lima. Pea na uwhai atu. Ia a whai fo i au sa uwha matalanga i pa ia o lo tātou tunu mai manua. Sa ia pa ia whale alupo. Ia pe mai le motu sā. Sa ia pa ia le motu tele. E mai fo i le la fiti sa ia pa ia le la ngoto. Ia wa uma upu tātou te whaonga ina. Ia, o sā mawhai ngā, o sā moa, o pa ia lava, mama malu e o ai le whaavavau, umarange iau ngā kupulanga, whaasolo mai isi iau ngā tupulanga, malu alu ai lava, se ia tau nuu fuafuanga umali tusi pa ia le toa fio mai o Yesu. Ia e lesu ia, pa ia masā mawhai ngā. E lea, ia no atuia ia tu mua mapule o to uli o to o faitawina o le atunu a wa o lo o to fatu a inga tausilea ia ai so wa feange o ke whakalofa ia te o to uma o lo o epa mai mo ma fa fonga ma fa longolongo de vanga o le fiafi ia ma lo lava le ona sa o mai o to au na te tofia le tua o lo o tala fa auto i so o se e kale sia fia i te tonu o Samoa ma le larolangi atoa. Ia, wha malofa i o le whaiva, tautongi fo i o se seu langa tila i pi o le tala i le. Seu ngā uru mū ma le whao seu, wha pūlou le tua lima, wha malofa i o le whaiva. Ia, au na te tofi uma lava le tua i whata whaitau langa fia, wha malo atu, wha fitai le te talo, wha fitai fo i o tau whaiva. Lau ngaina o le whina ngalo le tua. Nai whawhia inga fo i malolo manu malopo o whawhia inga fo i malolo pensiona. Walanga i isi whaiwhi au hele fia ka ungor melo le malolo mang malo. Ai fo isi whaiwhi au e fia e ta o le malolo pensiona. Ia po le malolo mang malo, po le mang malo pensiona, po le malolo le fia malolo. Po le alava. Ia e whawhita yatu. Ia i lo tau fo i soifua tau tua, ma le soifua au na. Na ia uto ina i o peteia. Ia o Tanielu. Ia o tau tianga. E to tele a. O Wangatai. Ia. Ma le anoa i o tātou whawhia ngai ngā malo, Patele, Epikopo, Prestene, ia, o Missionale,
Ba se uma e kalesia ma le whaalangina o la tau foi au na. Ia ai lau o le fiso e lau o le tolo. Ai ka sialo la tau wala. E ta sialo la tau faiva. Tau tua ino le fina ngalo foi o le tua. Talo fasi uso ia Power of Raimo. Ta si lea toa le upo le tua ma le fa evangelia foi le upo le tua. Ia ila na la leo foi o le upumoni a le tua. O lo mafuta mai i San Francisco. Ia ma le tua. Ia ma sunga le whaafia ngainga ma uto uma. Ioi. Mafuta mai le nei vanga foi o le afiafi. Mori atu le wha malo. Mori atu le wha aftai. Ia. A talofa ma ua folo fatu i tamama tina matutua. To tele fo i tatou. Ia o lo fa pena ona mai mo mai le nei fo i taimi o le afiafi. A talofa atu ma ua folo fatu. Se auto ina fo ia tua. Ia tua mulu. Ma le tua i o tara. Ma ua fa asia so ua roi makeva mara uko inga u fai fo isi leva. Ia ele ito e fai sina mai pukoko mba. Fa talo fatu ya te auto uma lava. Ma tua o loo mafuta mai. Talo fai o mai auto. Nai tinama. Ta mama tutua. Tina ya ipenesa so ula fa talo fatu ni vanga o le fiafi. O loo mai mo mai fo ile ni vanga o le fiafi. E ye ile birthdays. Can we have the birthdays famule mole kaala? Before I forget like yesterday. Fa ile sala kaala. Ole fa malulua tu las fa naule nei sa dauna avatu na nafi malulua tu lavale to fine por te tupe fo yo le tato fo tua yo tu sani le fai a olani ya fa malulua pa u le tato wa aso fa naule sa dauna avatu le so na nafi ya ele a faina anto angol fitu se fulu maleono ole tina matua ta failangi tofa soa alo ese Swa alo ese. Happy 76th birthday ta failangi tofa swa alo ese. Celebrating a life of faith, love and God's grace. Fa manuia tele le tua ia oe mama alo faanga mo oe le pele ia so uma. Mai lau fanau uma lava ai sili ai Papa Mikaio mataafa o mataafa visesio o le suafa le ale fa ngale le fa ilonga e mafai ona fetu una i tangata le taunga o mataafa po mataafa ia ai o lo faanga ia mai fu isi utama o lo avea mateu o loa te utupe o le fono fau tua. Ia le tofine tu lou le sofa tuala tu sani le fai au. Ta fai lang mo le tualo faanga le tonga fitu mo tu sanga o le tina. O le sita tau sofa nau fa te atuai o le sofa nau atonga le lima sumar fatu sanga. O le uso ia eti siliva le au pepetele va ulu. So le wako inga ri lau kamari o ekiri. Mi ia le tua ina waudia mailo wasa soi fuare nei. Whaaftai i le tua ila na whaamalo longa. Ia te oe le tama. Ia sanga whaopopopea e le tua nisi aso molo soi fua. Ma ia e fia pea e au auna i le tua. A lo whaanga mai lau whanau mau. A inga i au se talia sa moa mani usila nei. Ai whaasirisilia i lo whaanga mai lau wesi pula o mei Lucian nonu tunu male whanau. God bless. O le esi e pula vea vea. Ia o nei tātou asa soifuana ele lea whaate atu le nei taimi. Ia ina ne ia ruaru fo ia o na tuai. Ai o le isi tātou whamalo lea e fia vatu. O le whamalo atu i le atari ia Solomon Ziosi. Whamtai i le tua uai u male manuia le wha moe a le atali. Congratulations. O le graduating from the US Navy bootcamp. Alo whaanga mai au matua.
Numela and Janetta Siaosi o tua whawhine mauso ai maise o ainga umalava. Once again, congratulations Solomona or Solomon Siaosi amu ier kamikiki. Ufa mai a mai le tatou bootcamp ale US Navy. Oh, ka mamafa. Ia, whatalo whatu ia te oile lungo proklame. O amai oile le fiafi. Talo whaia peta autanga vaia. Ia, mai se foi o lia perese po ese. Eni anga i malo. Ia, ngalo en se misi na i meripone au se talia. Ia, to tele o toto whaba ma o paau. Alo le unusai malo whatu to Rosie ale fosio. Whafteite le wai kulo ai so mai le limakala pese contribution a ilungo le YouTube. A talo fatu mau follow fatu asiata mo auto umare nei vaenga ole afiafi malolo sai lord fatu to se uso ya au mua to o vaenga ma fretu olo mai mo mai le nei vaenga le fa marulu watu fa pe ai wake alo wika ya uringi fa au si au ngei lava a mai ro le fi au to te pole pe no fa marulu watu le so nafi o le si taimi o le a make sure a le a dofa au se rua afe o te le to fi fa sala lo se fa John tungia fa talo fatu ya nei vaenga le fi ya o me fretua sinava iana i inga pisa ia o lo mai mo mai alo sa moa matautia ma lore se fu manuia ma le langi mama ai o ke masangi nga yo ai nga ngai o fai ai fa saoina ta ia tu seti e me kolita Joane went me le pone ma lore se fu manuia lo mata tatou fans masani ma lo lava no sai e masemi watching from Melbourne, Australia. So le saura au me le ponge ma le saura Australia le. Ya, fatalo fatu mo o to uma lungo proclame o to uma ma lor se fu maua ma le langi e mama ile nei vaenga o le fiafi le uso ya ila lio. Se uso ya ila lio ka lo fai. Ma felo ai ma ila lio i me le poni. Ke lo me le ponge le eva me le temine. Orga ka pisi kaili mai pi os kaili ka Amerika ho ile le sole. Esele au le leir ka malo. Ya fatalo fatu ya te auto malava. Jupi la faele malo le ono sai malo fatu. To se uso ya fisolai Raymond. Ya mare fritua ai me se foi o le tama matua fisolai suia mare tausi. Ya tatu ai ngai nai i sini au Italia malo le ono sai malo fatu. To Fatalo fatu ia fauru falenga tanga loa tau stars o mai oele uso tau a mai skoti male lo fana ia mo le tolo faanga mo urua ia ai me se foi ia o matua foi ia bishop tapu i emosi male fretua anti fou ia mal fanau ia mo le tolo faanga mo auto uma lo fatu ile ave loli matautia le au le Moango tuti a lose Dominico. Ata lo fatu ofea se a fenga o le te pakale le iai. Ioe, ma e fa tangata oto le a o le failau Facebook mai mo mai. Fa malo le sai. O tatou i Christchurch. Fatu la tala le mo tatou Christchurch. Ia tatou feiloa i le weekend a sau nei i fa moe. Io o le tatou ainga fast in nai Christchurch. Mo le ulu ai taimi o le ama fai, le ua ova ma le luas fultau sanga o inei New Zealand. Faato a maua lea o se avanoa o te o aila lo ile ele le Crusaders. O tau la ia e tau te fai maia o tau le Crusaders. Ia ila lo ile ayo keriso. Tatou wheloa i elfa moe lea. Can we have the Christchurch announcements, please, Carl? Tatou wheloa i le wha moe o le tausala sa ili se leni ale ainga fast Christchurch. Ia, ua wha mole atu le komiti. So nga ia mole pola ma le komiti au le lei. Ia, i ainga o fioanga o i tu malo o lo i aio tau sui whaipule le fast. Ma le tatou whainga malo wa tūlai.
vala watu ma le nganga whaaloalo tele tātou a wai whatasi i le tausala le ainga fast Christchurch. Ia le lala ulaku kako mirikingo ma kako wewa ila lo. Ia, so soani fo i e lima le tau wha moe moe. Ia, pu e ileo ni tātou wata. O sina se leni e whai masao o sia tātou ma tā whale le ainga fast Christchurch. E so soani ai. I le umu sa ina, me se fo le tāpena ina ole o fisa tu tonu o le fast i Samoa po le vang whai. A so tona i nei se furu ma leono. Tā o leono i le afiafi a nga i le se furu i le po. O le tātou address e whai ai o le e whaka sa Christchurch Hall, Villy Place, Woolston. Whawhetaila, o le lava toa taho o le me tau o Christchurch, honestly lau tala, o te le io o lava, e ngata mai lava i Wellington ne. Ai wha moe le weekend le nei. Mau le avanoa. Ia, o le a tātou wheilo iai, i le wha moe sa ili se leni le tātou ainga fast, ia, o taufo i e fia i le tautua mara unanga, a le tauta iae, ia, fioane tātou fia whaatasi. Tau te la lango le wha moe, le tau te wha whomai. O le wha moe, mo le tātou a inga fast Christchurch. Le lala tātou i ia uma iai o se leni uma o le ama whai o na maua. Ia e ave i Samoa. Whai fo i masao le tau mata whale. Ia a waif so iai le wha moe, o loo wha i loa mai fo i Samoa. Le malanga o mai le tele fo o nisi o mata whale ese o le lalolangi. Ia i le wha manatuino le sisi ngā fua i Samoa. Tato whiro iai la, i o taurau e ele. Masa o lakua so uwa ai. Pe mongi a ele ia ka o koufa mai o le aio ke riso. Nei ngoa le ko ke wha Samoa i ngai wha mai Christchurch o le aio ke riso. Ia, se o tala tu so tawa i pe tau tutu sai mau tau a mio, pe tau te a mio wha ke riso. Ia pe tau te a mio pa a. Ia, awana i ngalo le wha moe o le matawhale ale a inga fast Christchurch ili whaiunga o le maiaso. Ia, wha solo atuai matatu wha sisilanga sini a inga fast i singi Sydney au se talia. Ia, le ava tele ma le wha aloalo e wha iloa ma wha silisila ili tātou fast Sydney a inga Campbelltown. E whaia foi, e wha pia foi fast supporters. O maolo o au mau i lea vaenga o le tenu. Le afa tau nui na lava le tātou wha moe e pei ona, tasi iai le tō wha ma le wha utau tanga i le mamalu, ma le i ora maafutanga o le tātou tau sala. Ia, a fifio mai ma tala mai au tātou fia whaatasi i le aso wha arilo fia e lango lango si o tātou tū malo, o po lou tū malo, ai mai se si o tātou ainga fast. A was tātou soani mo le umusanga o le tātou ngaru ngai Samoa, o le tātou tau sala o le ata pena lavanga i le lima suma le tasi tu malo. A so to nei fo i o tau sini i Campbelltown, address le na watu ina tuilu ngā Ivas furu ma le tasi Gwyn Street, Campbelltown. A mata su tasi le tai au, wha mai ai le wha i le afiafi. Sainia le tai fono male whailau tusi. Fa solo tātou fa sisilanga re nei taimi. Ia, o le tausala vai e sa fata me le pone. O le aso tōna i nei fo i le whai ei wha moe le nei i le tā o le lima i le afiafi no fuanga South East Creative Hub. Tolu se furu ma le valu Whaley Blaze Lynbrook Vitoria. Wala watu ma le whaaloalo. Ia lo ma whanau o vai e sa fata. A wā se visoa soani mo le momolinga. O le susunga i atu ia le toa i le fast party. Talia ma le fia so o se foa whaaftai, mo nisi whaamtalanga, whaafso tai teo, siri ato so fe. I le numero wa ta ua i lunga. Ia, o le tātou whaasirisilanga lava maasani mai le tātou whale o loa le Pacifica Link i Melepone au se Talia. Mo ai ngau mai sa mo e fia au mai ni fua fa ile langa tu aisa i au se Talia e peo takatalo tangaufi fai koko manisi me fa pena. Fa bole fa so tai le fionga ia fa muina Yohane Masei i le telefoni. Ofa oiva ono tolu fa tolu tasi. Fa fitai e kali umai si au fisili. Ia pe afa pe o yaini fuafuanga fa pena e fia au mai o loa fua whaile leanga mai Samoa. Ia, to e wha manatu atu le tātou wha moe o le sisi ngā fua le tūlai mo Samoa
Adelanto Stadium and Event Center I yaso wata ua ilunga lua sumare tasi o iuni se ia pa ia le lua sumare fitu lo te talapea tātou ristala mo au kirikiti Samoa ia e maisio le tele o tātou whaafia fianga e whai ai le tātou sisi ngā fu alfa amana tuina o le tuto atasi o tio tātou botinu e le maftanga le tula i mo Samoa ia e pei o na whaai lo atu wheiloa ia ina ia i lea fo i wha moe moe ua ato whaina ia te loa e pauna o tātou whaasisilanga ia o le uwha te atu le amatanga fo i o le tātou proklame i le nei vanga o le afiafi whamaloia te o toule whianga i mga ruenga whamaloa turu ngā lulue whamalo le whatoa whai mai aka o lau whautuanga le nei e vatu mo o tou ia e whainga ruenga customer services o tou ia le piko i luma le tau te pito i luma fo i le e servinga tangata o le tele o isi no fuanga ta te whea lua iai so le ore kou maka whaasia sia i ore kou maka whaangoa ngoa pei e kuse o le kou ki whainga ruenga i whale ainga ma whale e tautou matata ai pei o le kou ki so ngofo se whale maliu se mata ata mo so se silava ioi a fai o ye se ngā ruenga o e fai ngā ruenga ai po sa mo fo ile te whafonga mai ia e lau fofonga fia e tautu ai le mamalu o lo tātou waturu o le fautuanga le leile nā mo tātou ai a fai o se kanga ka whaakau whare ainga watura utala le a fai o e te whaatau whare ainga te whaatau o lai te tūlanga for hospitality ma le vaenga le tourism i whale ainga o a uma tūlanga whapea e le ka kaunga e maka wha pe te wha mau fōringa ia wha peo fōringa o fōringa o le tangata a ka laku laika ke mole ka ke fia ai e te vai e lava lau ata mai e o sofia ilo ka fia wha kauroa ai a wha pe e te alu atu e lakurukanga ka le mole aku le fia ai la hoki fo ile le fia ai ala tu fito ai mau fōringa ma mei ke i lau i o fōringa wha alia ti rola utala o le me tupu tangata le alu atu e makapongia e makapongia mo ia awala nei matapongia mai sesi ona o lau o matawhaasia o tau fo iei to tonu o ofisa le yala tafa yatu o tau iei to tonu o ofisa le malo po ofisa fo i kampangi ese o lau tala noa e so sesi ele nga o Samoa e aruengi usila Australia Amerika po fea lava le te tautua ma enga lue ai a fai fo i o e fai ngā luenga i ina se kampangi po lea a fai e te iloa e whaafai ngatani mea o loo atu ai tangata. At least, kau whaasa moa iai. O isi kaimi, e sili aku roka fiaru ka ke whaasanga i se Māori. Po se ingi kia. E ki ngā roka kuaku kula he ka kere o fia. Ai pe e sili atu lo walu iai nei lo isi fōringa o le au hamo le iai. O isi au sa mo tātou mo ne ala utala pe tele fia i la utala le tofa tu no wingo o tonu ai nga i piwa avia la nga ruenga ma me fu ile piwa e brightful ai mo i ala utala piwa avia lo mawalunga pe ai me se la fa pe o ese supervisor se fa nga i la o ese supervisor ia so la sa mako ka o supervisor ia e muri au kai lo upore u fa palangi elese supervisor se fanga ila o ela le tau mawalunga lo tulang ala ola eva ai le fele o puisu wa fele au puisu kai fele wa eva ai mai wa matua ese o mata la laku si maori fo ile le ku ya o e fa mo le ku so le ke fi ngau le maori ona mua ele o lava lau ingilisi e express yourself e fa ai lo ai ma tautino le mele te fi manao le la confuse le maori confuse le ingi kia fa kai ai la tu lo ta wo tia o supervisor instead o lo to ma fai e ke mala ma fu anga wole o ke le ko inga por kinga
are wa e ku ma ya ka ke me ke live with me ngai sau no la ia ke ia li wa sau o ke ngi ai fiu si ko inga masiki nga ka fa sa mo atu a ara maka ke le mai lu mo la upinge le lu mai ala ola se ngo miliama le ke do fe ko o le ngo ale ka ro ma fa miliama susanga ai sau marfa sa moa o i marfa ai u fa sa mo fo ele fa pe susanga Jones ai saunga susanga siong ole lo la faki le wa e pe o pe wa fa sanga o ke ngia marka malo ngai ko inga ngai lo matua mana tanga ta sa mo ai me se foi nei tanga ta e fo mai sa mo fa to au mai ile kota le va ku ala fo ku nga le te va tu pe ala va pe e ile mafu anga nga le fa mangu ya le tu e nga lu nga ya oi e fo le mafu anga o si la nga lu nga ma pulisiti ole asi si ilunga lo tulanga ona e ye se fiso so ninga o e mo na yu tanga tanga ngana e le fa pe fa ya ko ke kango ave fuangi me ai a fai e ke lo o se nga lu nga fai nga tatango e fa fai ngo fie tama ya me mo au te lo si ilunga lo leo ona ole le fe mala mai o si tina po si kama ka ile nga e leo wa ya nga ngi fa sa mo e le se sa mo le tonga mai nga ka ro leo e ka mo fai au te fai atu la utala o ofisa nei o te loe la walunga tele ai le mele ole mata fa u fa sia pe wa tau pe mo mata la de ka wa ofisa ya wa o ki ko la ku ngi o ki ko sa valo ngi ofisa e ka fai fe pom o le di ko wa le ai o te o fai atu e mo le o fai atu e ma fua ona haya o e company na mana tu fo iso se taimi ai te apala ia tato New Zealand ia al fasili na do you speak any other language besides English e vai le hal lo fa akumu le halu ora fa como yes I speak Tongan, yes I speak Tereu, Korero Tereu, yes I speak Filipino, yes I speak Fijian, yes I speak Cantonese, yes I speak Mexicano. Ava aila le haya inga oi e haya oi onga maybe ele haya inga oi onga or kelo qualifications mo lunga. Langa fa pena fo isi ngi kia ma isi maoli ma isi sainga langa apalai I maybe ole wa haya oi onga e yaile advantage o le mele o languages e yaile isi ngana ye e kaua so le o fainga ke ala ku fai pe oi o le kangaka ole officer ole work and income o ofisa pito sili na o mawai le tele o le fasea ngai kangaka ia moni ala o ko akele o le au fasea e meli mai ai ta umai fa mai na mato atu i mangele mato atu i chi ai mato atu i manukau mato atu i sau solo o tara ai fa mai okay lo har sa mo fa ko le la tala nei tangata ai sa to te lo har sa mo fa mai ara fi wa ngangu mai alo ke ve ku ngole ngo o sole ma o mai e fi wa ngangu mai ala maka ke kele male ngo o ngaomi te fa maru po e ke ro ka o le ngo o ngai ngo alo ki fa nga tu ala ro le ya tangata o sa mo oi o le fautuanga le no utara no atu nei vaenga ia fa mole tautua nama o tau nei tangata o lo suru fangatu o le isi fautuanga e vatu o le fautuanga e vatu mo o tau ie fatu a malanga mai sa mo ele sei a fa pe o tau io a inga ie fatu a malanga mai sa mo e malanga mai nei usila ona o le sei o le kota le fatu a tau fatu ai mai nei o le mea mua au tau te vave ni mea le winga o lo famitalanga au tu te vave ke le me ye wa ai mua pe ye ni nei ainga o lo ainga lotu e kalesia e fiso songi mua tu ya oe malu ainga nei ka vale ya maka
aua lava le la vaku fa aua fa aua lava ne e vave e faingi kou ka avale i mea o fa alau i loa manga ngai e fai mai farka avale ia yet au ko ke vave ioi ai a mafai a ngai ai so soangi isi ngai ai ngai malanga mai e faaftai nisio ai ngai mfainga fako ai mai ai lai ei kasi rua koru fari maka avale mfainga so soangi e foi nisio mai fetau i mai kalesia o ko kelo tangata loto le lei ma tangata anga le lei e so soangi ke lola utala awe ke sau e fia mau mea vave awe ke manga o ke sau e fia vai mai bo e fia rua ia ku sau fo wiri ke le awe ke vave meranga ai ao mai ave le fa mua me mua ia va toil to la lo asiata na ona tau no mai ai nei po ai nei fa tau no mai ai fa to ai mai ai se kiwa mua nga ruenga el tama portina make sure of that se kiwa mua le nga ruenga lua ai se a onga a matana fa e tamai tile a onga ai o nga ruenga ia se kiwa mua fa to fo mai fa mautu ma vaenga fa pena ai po am fo mai e so soania tu tanga te tu te no foi le skalai tu sa po le ale ma o le nga ruenga su e sa wo fo ilele pe su e sa a e ke amaka nga e li fi pe a fa pere ma fainga mo ria o e ili vaenga au ai ke vave le nga ye fa le si malova fo ilele fa ko asa mai sa mo a o le fia poko ia sa o tala ele si marova langa foi nga saula fero lua ilang ka vale samo te ale usa mo ilele o sa wa mar plan ele si ka penga la fa ku ko nga ai nga fa mai lele o mang fa ka o kon mako plan lua va yaso fa ka mako ka vale ko lu va yaso fa ka si fo wi au le vave america la de si ko inga ma ko lauri aua ke vave iyo o le fautuanga le au vatu le anga o le faasumalie yo le mele e le fenga kale ma was ko ka vare kong ye le fenga o ngi usila le fenga ofie yo nga me anga le ya lau nga ruenga le lau income join le income o e mar income ro ko rua a si ma me fenga ofie e o le singa sa mo fenga lau ka vale ke lo nga isi special yo ka fa ro ro tu ye ai o te vave na mea fa mautu me te tau ona fa mautu mua e ia ngai kama mangu upu ile le siri nei me manu e mua a do le wo se fa poku mo singa ka vare ko kongi vo ile ko lua fe fa fe ai ia kama ngai le ke le fa ko e sta valeri si ai nga le ia ai ona o tu o ile tu se loto le lei ki ale u fa ku le kinga por kamaya o rua vai ele ma ka vale le lei uma me uma ai o ngo vai alo fa tia o rua ma lo fa na ya mo ma singa lua fe po singa ko lua fe ke sa va tu ta vale ale we for ta vale le la ko ki lus fu wa fi e ya me fa pe na tu tupu mai wo over ai ai wo o ko through ai foi i me fa pe na ai o ngi e sau e vai o ku ngai e luas fulu far mo runga pa or fo wilia lo usore ki ko foi ai mga o lo fo ile o e fa ru furu ko ru pe fa ru furu lima fa ru furu ngor mo runga o pa ia na te ia la ia le o ave fa mo ai le se meta na ave ia fo tuanga na avatu mo tatou ia malanga mai nei ia si kama fu ile ke kango ai va ia ku e aru le sio anko ma le sio antira kere ka vale e aro lo fa ma ia o tou tangata ono le fatu atu malanga mai ai e o sole me o le fia mare ingo kangaka e kama fu i o mai ai o mai va mai le o ke le manga o a ile a male ala la o sa wa mana o ya lo ia o me na nai pulei o ia au tu ala lo e le anga lo wingo palpala lo wingo ai me o a finances ma me fa pena ia afeki ke lea ste me afia ima afeki e ono fa le tonu ni sio me tele ete mana uai ia wa halo sa ilinga mlu ia ni tunu ta jor malolonga foi mai se wa vai pubo mai godfather il tatu officer ta jor malolonga
Ôi, cậu. Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Ua numera tasifo I oe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua uwale atua Oia olo ufaamae Ao maiki pua puanga Faamalo situ maupea O te alofa iate oela Usamoa Ne mawhai o nanamu Maupea o te alofa ia te oe la Usamoa La Usamoa La Usamoa Faamua le atua o ia o la ufabae Ao mai ni pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, lo ainga. Le no foanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tuwa e seatu, siaki mua mua pe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine I lo tuto ngavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai gai matua I maa hofa tele lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau maka Samoa ese ese mo re taimi mua e te taunu o mai ai. E le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online o na whaani leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili la valo ai ngamon, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For
For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Tēmina wati leo tōru sumariva menu tau te nei tu la wha tau tua le tātou Blue TV ma poklama tau te iai. Wha tā lofa lei a taua, Godfather. Ia, ina nei vanga o le fiafi marole, fo lau marole se fumanuia. Ia, se fumanuia lau, sunga kai poklama asiaka, ia, a me se foia, sina mai mo mai sa mo ngi kura, ka lofa atu. Ma lofa tai o le ua, to ai whanua ma. Tau mai le leila u fōlonga le nei. O sau nge o koe mongkuanga ma karangonga ma li o ngafi. Oh! Ma koe ngō bili a li o asilonga ngase. Ia? O wharonga kunga karangonga a whaile ale au waenga hoi e. Lau kama le maka ki waka ngau le, kene fika ore ngoa le ngau le maka. Le maka, le ngā ruru ko. Enga poe makaras. Ia malanga kama po foi la le i o iskama si solo ko ingari e ko inga so. Mai ngai nei mai fareaka. Oi, okay. O ba nga pasi mara ka kilipi vole le msalo po ko nga foi kilipi nga ala e no Facebook. O karangonga la ka malu poonga a faleaka. Papeo o lai mai ki nga inga ia le kio fo ia a langa ile. Le fuge ka ko press conference ho ile. Ia. Papeo lai o ia fa ko lai fa pera kala van ho. E mo ki ngola. Langa ia ka fa ko inga fa mai le nga mai li pok. Ia wo va yo fa mai ia. Au yang apa ya karo sia wa mai ngau maka ya wa faye ya o fa pe o mo ngore pero langa len ka bili o las foile ya o ba o ko ma fa no mo ko ki kilomero fa pe so kanga ko bili o ye pe ma pa ko ya o lio o fa ko pu mala e mai mo ya li o ba ko nge ka ma nga ba ma ya yo fa ko sa mai o so ba che le ko len yu le ki lu mo beach mo le ka mo e dice mai. O le asia koe po awono ngase mai. Yo ngase mai wa 5 kilomita como. Ia. Ele o mai sko ingalai. Nai como. Maria como. Ko ling. Ya yo ni mo ngai afa to yo ni mo ngai o sitamare o kana to kanga ka ayo ni mo ngai o kana te tato so o maya ia mama fa to yo na mo ngai pape ka si mama ia tato mama i uma to e fa paling ia langa ma ya esa la fa to ile ro po mo ngai a le po ka kalo ia mai wa fo ila je lo lai nau e mo mai fa mai le malo si mai we pe nga o malo si pe yo le a ka o Godfather wa lai mo mai e fa pe makua ma Godfather ia tia o va ia malo si ma Godfather malo si boli a tu ia wa ile kai fi fa ko sa mai no malo si ia ke ai ia la na mo fa pe wa ia nga mai le uru popo o ia se mama mai fa ka ala fa maru koko koko fo nga le ka lu aki ili la so fo il fa vam 5 oi ake lo la ku por koko ala fa ya tu la utala e fe o lolo la le asore na ia na tala i fa mai le asore na il fa masino e fe o lolo e se tangata na fa mo ia oi le o fa tu e fe o lolo la ai o le ile nga so le ngofo ka o mai fa mai wa fa mo le sia so nga le ngofo invite tangata oi ya e to o le fa fo o la fo ile court le la o fa ya tu le ya tu ya o le a o walu le la ya ise yo usu e ia ina la ka ko kalila na invitation le la fa fo le mai la o kanata le la ma ko la invitation ia e alui fo le ile so le la wala nga le wa fa mai wa ta utangata okay le la wa inviting ta fitau ile le ina o leva na o fia mawanga le se me tate fei lo ile le
Kusa o po aka ru fa ko ya. Ia e so mai. Ia o te mana o te live inga le mafilo inga fatu. Ya. Kusa le la ru fa berkupu. Ya. Te mana o ia e live le mai. I le aso lea maritai milea. Se i mafilo I fatupu. Ya. Pauana. Kiringa kama paro camera le di le o ka e tau te o mai tai. Oh yeah. Me siri la make sure. Le wo fa ma wina wala so le so lua kasi e ngang mai lua kasi o me. Nga I bai fa lang ni te. Ia le fa mai tangata. Le so la na le wo fa ma wina tai le fa masino le tai. Ia share tu ia o ifo o te lo ai. O se tangata tutusa le malolo na ngutu. O ana tala. Ia male lifo. O te lo fa tu o mafiro inga fa ku. Ia nga. Ele mai makala sikiru ko. Le langa wo uma le levo mataras. Wo uma le levo matalas. Ai asa vea. Ele ona visa vea ke wo. Ele langa ele au le ko inga mawadunga le la mafiro. Oh yeah, okay. O moma. Wo uma le levo le na filo ai ma matalas. O te lofo I se uso asa vea ele langa pe o le key words le wo fa ya tu ai. Filo inga fa tupu. Ele mga mia security leo bodyguard pe seti. E te loe mo mia ia. Awai wa leva tele. Ona o fia I loa po fia ma wai. Wa leva tele na o fia I loa. Wa langa ina no fa yatu nei me o fa sala lau ola pala a aile ma fa fa pene. Ina no fa tula utala le afa fonga mai o kanata. Ia e lafi pe I le potu le nai te lafi ai. Ne o fa ya joy. Vai fa la o me ta o company e alo ia. E le sitala le e public le mato address. Public le address ai fia sau fo e ke sau ke sia mai sau le mato address nei manu tau. Sau ia. Ai e longo fia lava o o le sikala inga fo isi IRD. O le te whaanga oi, ma e ainga nga oi solo fo ile le whaingo tupe tangata, ma e ai afu solo le mele te lafi ai. Ela na afu aina e le whea rua ina o lou lafia. Awa o le taimi ma te whailo ai, e whai ma whailo inga whaatupu. Kusa, rafoi, kupu mauri po. Ia mauri, e kuru mauri, ia marisu. Ia ale feeling of e vai lo foi o mera nga ia e no explanation Paual mea ia ona iloa matua mafilo ia yaingi ia vavela ulai vinga or mea la ngor mafilo inga fa kupu o te mana o mate felo ai ala ua iloa uma mai ele lano langi to inga felo inga fa tu le live le mea ya le naton tato felo ai le ile asolusu tasi na te tau tau mai ya na paual mea la te iwa or kakalo ar mai le e kakalo ia ka e ar fa pokala ele ia muska pokala mela sola fai manga ya ka ki pokala me mai la ta pokala me mai tai malia le tatu watunu ole a fai a kuai e kuai nga o e se o mawai tai fai le ma hongi nga e fai la ja ma ke hongi pela fa ma ma ke hongi ku se fa sanga mai ona foringa fa sanga tu ai fa pa ma mo mo fa nga pelo do campi vo nga ya te kumba wa ma o papel ku se fa e fa pa ma mo au ya e fai ma isso wa ya le nala ole Samoa na pauana le information sto te loa mo le taimi ole la ufayar kala fo ile le ale au makoi ya o ile al kupu le fai makoi ya mai a herota mai a auto maua o mai ona to mai le tau mai atia o que fia mai ola utala le sa ngu ka wafe e mele te atua sa o que fiafe mana tua maior mata upule le ferma ko keisi Samoa ai o vai tu le video le sen mai tangata i le rilea fia tele tau le mele fa maior tamo TNA kan fa ngo mai ya
Yeah. Le la wa public kula announcements. If you know where about the address of Kanata, famole mole, private mayatia, send mayatia. No, ele osa tau fa fefe. Because I have to show him something. O lai ngofo ka lai fai mai pelo na tau fa leanga lea ma tulanga lea. So I need to know po felo nga whereabouts. So what we serve vai ngai pepa ye fi serve yai. Ma ngai nga. Ele o se fasi. No, ele ai. Awa ele sa o kede. Ele o se po se kui po se. A fa pea o e si la fia fa mole sa mo ku sa lava pe ke fia ro pokalami ke fia ro pokalami. Le la o fa yatu. A e lo le me no foi pulotu ya kana ta tu lo so puro ku wa ese uma so fa ya ainga. Ya ona fa ilo mai. I need to serve him some papers. Manai me fa pena. Yeah. Fa ilo nga lo private mai ya. No watu ilo la ile ele le ya lo walu maki fa sanga ile le. La nga lo te I lo address le. Ma to address Sfulima Austerley Way. Ale ma failanga isa. Ole a o te fia watu e su ele lei oe ya ma watu nei pepa ia ele lei langa ua lei longa me su e solo ai ma e ma e lafi solo ai foi le system usa a su ele system ele se address o mo ele mo ai ele o mi ala le wa mo so o ia sa mo ai mo o se me ke ngofo ai o me o malava pete va ai se fale fa tari pasi kusa lela fayar ko inga public announcement linga pe te va ai ia te ia se fale fa tari pasi pe te va ai ia te ia au tafa o se kalone la pisi ia po se upa ngaru piki mai le go foi po oi fo ile ave upa le te aruma ave ana me aya o se sa mo e fa fonga mai please I need your help o te fie loa le me ye longa address ya ele se fa makau no ele se fa matau o ko fa fonga mai o no I just want to go and visit the guy kusa fele ngo mo me foi ka mai ki a sau nganu mo ele nganu malu kele a nganu long korula deva ko pe nganu ke o sau mori haru lo mo kusa la nganu mo de ke ia ngar fase ele quero ma que fase se mali ma que fase se ifa me fa penge ifa me o que kango fase fa mata fo ile le e mea le leio re soifuanga tau na ia ona nala le wa vatu ia la u moni lava private message mai pe a faite si la fia po le ha fo se taimi o le aso le wo fa yatu o le ha fo se taimi o le aso e te ke I wai vai ke le nga message mai ili stanga tanta uma e te ulang ngofo fale makale ile le fale mai ile I Green Lane that was like 2 months ago ya to inga info la nga wa foi la sa ko inga me nga kai me o ya sa ule yang o ke le ya to inga informations la nga ako yo so mai la ya wai lo fo yo o le vango o fair wa fa le ngi ele fu se manga ala shortcut ele ma faino ta te fialu so tala noa le iai ia ma ave ye nei pepa ia nei documents ia fia fa o le iai tu langa fa pena ia o le fa linga le na va tu mole mo sina fo I so mai ia o va ia ko le ata o le tele ina pisa tangata sa le ngoi au ke va ia kunga o akele ainga pisa kaka I fa sala longa I le tau mafa po le mea aile o fa mai o fa tau bisa mo po le pi ke ai o le muri mo se me ga so vinga o me mo ke o foi ka wala nga o fa lo ngi me ele ngi me ye mo lunga me sa ngu ko le o foi pule o fa lo le mele o si mo ia mo si pipi o fa lo nga ka fa nga ai mo ko foi asiaka ele se foto ma lo nga ba ko o so aba ngora fa pisingis e aba ko me fa pengel kai mingi mo pro fiki ma kupele ele ai mas ele fa fa ku malo o la mo mu pipi la nga o ye si pipi mo si wa mo la nga wo de ngi ka ma fa sa mo
le ai o opportunities lengi la foi pisinisi o foi pa ko mo le piso o ia funga ia kunepa le ai le ko se funga maro pa ko mo nga ba ko la foi pisinisi ke mo ko fo ia e o ke mo ko ka mi wo fa singa leva ma ko kan foi mai le si pipi mai milika sepe ko ki ko su singa si pipi kas ko nga mera nga ang fa pera e so ka ma fa le la mai do kamanga o isa mo pe mai ya nga fu la ia mai si pipi ko su singa mai ka la si pipi kasi pe mai fa ka o su singa o mo ko pe kele so me fa nga le fa pisinisi ngi sa mo o na ba ko o si mo ma si pipi inga ia mo ira ko profiki ai le o se ka ba fa nga fo e ke nga o ka ngi su ko ngol Facebook so le fi yo ko asia ia e fa me al poco ia kuka o poco ia kuka o ka kai le ia taua la vatura tar wa fu te fa tu ole tangata le no vai to fa fisili ole di le lenga fa ko ila kala lenga pa u langa fa fe au ma to li poti lo na to onua ona ua ia to o le tintiti ole kalesia le urupo ole isingi o mafi le no vai tunga i se fa mo sa fa ila tamai nei ai eku ma se vai eku foi le vai o ka sole e le fiaro fangi fo ionga vai di o ka pe la misa vai misa e le fiaro fangi e ikale si vai langa umi e pu si vai o le winga la tanga tele no vai to fisili mo lava nga ka ko wa o nga o mai sa mo se fa tu la utala o le le vai nga ta o le mo o le fisili le a maka mai ila fa makalanga o le vai nga ka o le mo o le vaenga ka ua o le moa nei a taua na o ina mai ai tātou mai a o ngai aso ia. O le vae male no kuro. E oi. O mea ka ua ngā o le moa. O mea ia ngā o inga mai a ka kou mai a o ngā. O le ale me tā ua o le pua kua la. O le ale vaenga tā ua o le moa. O le a. O le vae male no, tu no. O mea ngei ngā o inga. O la fesili. O le ale mea ua la inga e fesili o e lea le faife au pa u lea. O le ale mea ua la inga e nofo mawhaile nātu ai ngā fesili faa loto leanga tau faa leanga. Ai o le muafe ta lainga a Samoa ma tātou faa loa longa e ave i mea ai. Kulou le upu e ko e ka ua le ngo o le moa. Ma tu al fa fonga le tunu le yele o se tala le nga o ngana sa o le utofatua e taua le ngo o le mo a fesili I kangaka e yeiso ka ua mafi o le kadi o le faife au pa u wale anga e ka ua ila le ngo o le mo walanga e yai le mea ta u o le mo e nga vai Lela le no fo o te le te o fia fe le nga a ka afe le melia e fai si ke le ore e fai ke le si ke le ore ka o le melia a fo le melia o te fai atu ai e te le o la tautua ke lo longa fo ai wa e oso e fai nga fai fe au e ke le o la kaukua e ke le malama I se mea lela la e no fo pe te fesili tau fa luma o le moe pi lima le fa alo le moa o le vaenga ka ua o le moa ya o inga e whangau e alo mangia mako whangau na o ina I lea onga o le vae ma le no o tulo o le ala leanga so what e ke lei soifua mai ma fi whaafufonga le lei ma e whaalongo le lei mai o karinga e ke lei soifua mai le olanga nge ua le vanga ingo o moa wa le vang kausami e sa moa le ngo o le moa kurou lava Ficou? Wa leva nga ai ngo mo sa mo. E le onga o se ola makikiva ai onga o le mea e pipi I le halanga po o le vai o le mo. Ava ila ia I mendel fa ko so ia ko ke lau ai va le langa a tato wo I fola le o le sa mo le ngana sa mo. O na mafaile o no fa ia o le matuato ai fa fasa le ma fa lava. Yes. E mafayang ko fia ma ko fia ho ko ke kaunta inga ma ko fia fitawi mai ke o ingilisi o ke le popole le sa ngana
ai a ko fia ulo vale o mai ka ko fiko ai le ngana sa mo ma ka ko fiko ai le nganu ya o fet o to ia to te fia lau vale le la o fa ma ni i le ata o le matua e ola ai fa fasa le ma fu faula le ngai muri mai e soifua e o yo ku a ma ku a o ku a wa levang ai ma ka usami ngo mo e va ai sia e nga o me ka ua ma wala o la le mea o le what's so le si mea le ka pise le mea that's it ala ka fo le pise pe la ka ua ai fa pe o fenga ba ro le la ua ku ku so le o ka e par mia me ma ba ku sa mo pera fo la ka fa lo ku me le fa pise ba nga pe nga o ka ko ka pe ka yo me ya ba ku sa mo le ai o ka kampangi i lo po mo ko kampangi il kala de kilo ba ko fa ka lo kala de kilo ma le se me le ata wa tulo ngo ka sau mai sa mo se fa ko la ukala le ngo sau mai sa mo o ke le ai angi pa ko mo ku lo wa fo le nga o me ka o pa ko mo yese ke ai a pe fa pe o lai tau sami le mo a ko a o wingo te fa yatu o ke sau mai sa mo ai ui ngo fo sa va ngo fa nga sa va mo wola ia pia o ke rei ai angi pakua moa nga o pakua moa whakau. O whengo ai pakua moa ai. Ai no pe kasa skontena nga waku nga kai. Lai o ingengi usila. O ingengi usila nga maku hai maa losi ai laka ai pakua moa. Mo fai ka kesau. So le ole me piko sili na nga kau ngofie. A ole me piko sili na nga maa ngai alfa papakiu. Fatu la utala e solo musai mo le ole mele o to mo fai te mele nei and let me assure you o ko wiel au fasala la with HRPP ole makua se ole ka u faleanga ole mele nga pa u wai kuila epa ole fato ato o mai to te tau fa ta ia tu fasala longa ia ai ole mea ko nga pa u wai kuila epa ole ola ka u faleanga ole ala se help o to ia fasala la o le ase kou help e koe kausi ki ai le ngoa ua makua whaale kongu kuila epa. Ma le HRPP. Por kou mele whainga ai wha apea tau te o mai tau fisosoani se tau promote lunga si ngā ko inga a ua kili ai ngā maua la lo le lua wo kou elia. Le anga wo kou o mai kou kau whaale anga whaakasi ma kuila epa. O le fisidi la, o le whaakau i siusi umoi i Samo. O au milionge ma au kere kupe a fui whaakau. Ele fa pega ka maki o sa bola fa ka. Ah, foi lá lena. Vai fa ka e ko kele ka la kere kupera fa ka. O ka inge so le ke vai e o fale ai nga ka ka e fai ai ala ko ku kai meia. Ja. E roast fa lei sa o le plate ma ngai fa. Ai ona o le ola tau fa leanga kusa o kua o ma o le tau fa leanga. Ai o le mea pito sili ai ona malie e matua o ofe ai ao tau fōringa. O le whakua a makare li maka usanga le pae inga le fast. O lo mo ngale si fa o ku e ho. O si e o ku e o ai fole fori. E o ku e le akawa ku lo sa mo le upo. E o ti e o pe o fōringa o le mene karango ile o le ia. Ia fōri. Soli. A fai o le amakanga lea o lau por kalame mar ko mele la a foi ora makanga ro ko campaign mamao mosiko ingo kuira epa tu te lore metu e o ele a for ko sanga wo ko foringa mai me ko karango si mo lei fa ngala le upuranga fa nganga wala ngor ka wa kala si mar ngo foi por ngo ala le upure fa ngana uri ele na e uma ele tau sanga ma le lima tau sanga wa e foringa mai le mele ke karango aisia ona e matua o ono lo loto. Kalo vai le ngei lima kausanga na e wha aloto leanga nga o lau wha aloto leanga na o lau wha aloto leanga. Ese vai le me ke pisa se mea foula ngā mea o le mea woleva o le mea piko i kā ua. Ai o ke whakua si a kaulai kele au skadi le venka pua me kakare kele mea la whakau whanolo au skadi. Alala mea kele re complain i palmia au skadi kele mea la whakau whanolo. Le whakau mi musila. Kele whanolo i musila. So le e le whape o le wha ale tonu o lau laa. E sa o airi sa vali ale laa ale moa. Vai.
kau fuafua whainga o rau kau whaaleanga. Kau fuafua I lau savari. Malama. Ai whaanongo a koe sa o eri savari sa veu. O me whanga sa veu skama I moa vo lele a. Kama e kupu. Kama fikipu. Kupu fikipu. Fiu kupu e amiru. O le loto le nā le ua maua I rea ilea. Mo le meo le loto le sa veu. Ioi. Ko loko fa sa veu nga. O le whako ai varu masinga o sia kako sa varinga. So le, se kau fua I ruma fua I kua le mamao le ala. Whameana fionga pa ia le tua. Ai ma ona e mamao le ala. Ko urko kau whaaleanga se iho o le kausanga la ala karwhenga paro. Ko, ia la auso kua la kau whaaleanga re ngei kaimi. So le, o le matua taunga tā o le siu moa. Ia po le no moa. Lele whaakau ngei ki usila. O ke la longa fo I lau pusa aisa. E whakarunga. Kera pe fiku I vai eri kilo ia le usila. Pe fiku I vai eri kilo ia siu moa nge. Maka le fo kere moa nge. Skin fo lele. Kere le moa fasi. Lea lenku ese le iku lea. Ale te whai atuai. Vai. O mea nei no te sau mai sa moa. Tu loua. E ka ke sau mai sa moa tu sai le yang oingi silanga I le whakaua whapengai sa moa. Le ataua. O urupua. Uruia. O urupua. O pakua moa. O siu moa. O uruia. Whatu fo o tātou sa moa penga e mo ia e matitiva ma rei tangorima. Ai pe o tau mawha atoa ka ke ango I ka mai a whako a mai rolo rupua a wala ua ave umai si tō tino rupua a inga. So le, ai oro ka saunga ia kungongi. So le ka ke raku kukongo o se Matt Butcher. La elea mai. Le ka whaaniri mai rupua. Le ka whaaniri mai ka au karingor ka mai makua mo moi. Ia te vai tungo. Ta se rolo manga ngai mai o pakua moa. Na kama ngai ngafu ia soka ka fau. Kama hu ilele ngale mawala ka fa malu fu ilele liu ya la fa kama spatu sa ai no pa ko mo ai no pa ki vai de nga pe o lai fa nga steak fu ilele o lele wa so atu fasili fa mai e fo le nei me I fe ile aru pe o le aru mo ke no o le va ai muri mo va nga ya me fa nga pe pelo me la ko na esa oi ka alonga ai esa oi ya karango nga re pipi ma me re karango re pipi ma moi ma yele I leva nga karango ai va yaku savali me ka kiro ku ma moi palang o sila la FIFA mo ke il pipi le osso le ma moi le so rafi avec il pipi que c'est la moi la FIFA mai le nga fo yo re ku ule e ke le ai ma ko we o mai fo ai ma ko ma moi ama ya lo ma moi ai ku pipi ma ele il va wa pasi ya ku le ngi usila ai ko sa ma moi ko va ku ai ka ma rua mai lo marka ki ngois pila ka e ku peoreria fa mai nga va ai e kor pipi o sa mo fa mai so rafi e va ku ma moi ona me wa rafi e io sa mo ai fa mai se la ngo ka mai e fia ai ngo o pipi ai so rafi singa nga kuro singa nga no ngo ona siu singa nga no siu ulanga na ngai fiva ke de ka mai siu pipi ke no na oi nga de ruana ia mangu ia ngai kaimina ni wa kodu le moa ore kaimia vai ele moa sa vari mai mafi ore kaimia vai ele moa sa vari mai mafi makanga ore kaimia foi ngai pisi soro le moa e la fi e fisi de la moa la fi mai e de fu mai de esa oi no makua kare ro po akala a foi de me foi sa mo ka kere fa ago foi apa ku so ko ki aso uma ali ele maroro ka ma foi lá no fa ina se tasi se sa uma foi de
so le ala mele wo ye wo pe wo sau sau ya wo fie fie ya so ya le mele ne mo nga le la fio mangu pe ava i mai ya uku ya Mr. ya King Fala ya ka me fai me se kuka su mo ya a fa fora mai King Fala o oe e ke salangi ngar kali o le mele ya fa fonga mai King Fala ia e pingia mai la sing ka ko style fa crispy vole ya pour le ala e pe fa any more fries merka kango la fa any more mai la kama ka ba fu ide pi ka ai missa mai si mo ai lungo le ya pi la missa mai lungo le la fa ku vole le ku ye e fa nga ya au senga ke le fa ka vole pi se ku ifi kama fu ile pi se ke pap ya nga ko kango la makwa fa so fa kango la Mr. Fala ye fa so fa mai la ye si o kama fa ke pap mai iya kango la fa ke pap la kama ya se maka la le sa vari mai e ku sa o sa vari mo se va aila ila pinging or fa crispy ngala sa yo fa le skili vai o ya yo ala kala kala ka ku lei mo ku ya kama ngai de sia urpo ngai ku lei ko kofo mai kama abe me se kasi ngai ya ka ane me ayo wala la fi mango o me wo mai foi da wodi ye ya ku ronga me o ko o me la kompanyi lingi me al malo pour le kampangi a fa o kampangi nga va ku fa kai nga aliki Frankie Amau Makesi o ayuma pour le ala ku e pour le ala to o lo foi firfiringa sa o loto e te arua tuai a ela ko ka kikia mai ngi siu moa fa ivi e ro maka a we kiro i fua me i o e fa ka fua mo vai a fa ya ke refia ka usami siu moa a o lo wa masanginga o kapu vai pua se sa o pia o kapu vai pua kama la ke pap ke mo le Singapore ke pap la foi fa pakiu ai wala la e fai le papakiu o sta sa mo fa pakiu la ko va le si kama la ngapi fa ku yifi kam ya ai ama fai foi fa o ka o kama la nga e fa di anga umma nga fa o ka ri fusu e mare bori ia mi será o ko isu e ma ko ai kausa ai mei to inga mer na tu ro kulo ko fai kulo ayo tato a fe mai le si va en ole tau o le swa u mar pensini mar tau o se fo ngalanga ola fu wa tala no ai ma fisilingi ele nei time o te fai atu o le me tonu le tau o le fai o talinga ai le fa longo o le ai a feki u malava o news ke kele ia ale lalo langi o le makua a feki e o ngi usirangei au se kalia atu motor Pacifica wa afia uma sora e mo musu e kalia e mo musu ku se e yo e kaua la fai ai mo musu e kalia le aru ngor pensi ai pe la e ringi na ko suau e ke ro ki ngel pensi nge samo lo ka la i vas fulu a fali ka la usila lo ka la lo fulu ka la usila ka mo fi ma wa lo usila ka ko fu foi Famaile analysis al fai pule faleata. Ele ficou nga ile compare ku fuor ka ko kesi ngai por ka ko kiso mer pensingi anga ya Samoa. Famaile nga leanga ele ai ni totong ya Samoa a mata se luas fulu ta la lusu lima tolu se fulu. Ai ale me fo lo to ya wa kanga ka ngo mala to wa ta mamai. E fa fianga ngofu fa kusa fa penga ai ngalo ya o ele ni ka ko rent ko ngia o ya la to lengi la ko la lengi la rich lengi I vai that's exactly the reason ya la ngalo ilunga ka ko ngia maka me fa pena lenga e fo il soi fo ngale ka ko ke fiola me soi fo o Samoa
e le mawhainga make sense e lua sifuru ka la o sau rate ai furi ngai ke kausami mai loko ngā whai le ingi land rate le ai o mani nā mau mea le ingi mō kesi se i vanga ngā la e eri ka ko sua au i Samoa eri maraka ko auru marako ali ona tato whiola lole pe o whiola la e whiola i tō pai mai si atunu ringa so le o ke o fufa mai whai li tō te ata mamai le whisiri nā le wha mai whai tō te ata mamai mai aka ko ki kira si aka ngā le lua se lau sifuru wafe i aka ko kanga ka population so la fi kau i lewa fufuanga i maro la whai fufuanga ka ko population e lesi mea la whakuskusa mai vai ngi a ngau sira leo ko ki baru milionga la whai ka compare ya Australia ko ki ko su milionga masia ka ko le a ko se lua se la wafe kukua ko ya fiki ko ki milionga population fiki so ka ko la ko ko population pa mea se a kai kon ka re la ko isi lua fa nga ka vale kas wa kasinga e ka fa nga ya ka ko ma so ia le ma le tala moi so ia feo nga ele se me feo so o ka sa wa nga so ia feo i so o mo le o kele ma kele i fu or pensingi i o e la ve ka va o le tali na a wa lo tong tar so i fu nga ma lo fa so ir fai ka kala solo no fo le fali ia e ke roala e ka un karpe singi e vero ro so fu ele o i mai tanga tala fe wa isa o ta vale me ta tau o le me pito i leanga o le fa tanga o me le ka o le fa ka nga o o tangata lai abiu singa ia vanua nei le io nga o mai le fa ka nga o mai ai le yangi o ke kele ngai me o ngi pensingi ai sa o tangata tonu o lai fito i tonu ia i le vai nga na nga e o fo ia ke au ia le ia taua e oi ola o le piki apole si au ka vale le ia sa o mai tauina ai le si tian pensingi e tumu le se lau no sfuru se lau ono lima se lau lima sfuru fa pena kai mingi lua se lau fiku sfuru lua se lau fiku sfuru ngama kwa MTI o mga o se vai a foi firme o lua se lau fitu sfuru ta la mga isenge fatu atu murkiso vai la oe ia what over male tapole ai o kasau ia e kake ngofo e lese mea la kafsiri ia i fua ia laksen yes maybe e ongo yesinga fa mama avenga pole ala a ole haru i lunga ele ese me control ka ko na me ese me ka ke ia saungei ia e kule pelang fakaranga fa vai le sime ka mo fai ole kipi o kiu foi nga o me va ku paso ka vale o me va ku ko sambo ala kipi fa foi le pro kiki o kupe ia al malo le fai pro kiki ala mga kipi la mga kipi kwa langa ke nga fa ka rongo winga nga kungi ko fenga malo a kipi o le si o ki o ki ka ko le ko nga kipi le mga kule pe kipi fa mai e ka unga kipi la ko nga fai pule complain la ia ke le si ka nga fai pule al fast ai le si e ko nga le fai pule le si pipi na e ka kau langa fai pule o mala al fast e miska ko su miska o la nga rin ke le masi la ko a o ko ya le la ve mai va nga ia ele ko swimming scam ko e ko ke ko far ko wa fe luva e fia o wa fe basic Malaysia va nga le atua e o fole taimi le na tatou a fia de covid kasi nga kai mi o ka ore pingisingi pe o le lo ke kiru na langa foi nga le ngi va ama le ito e na umi se taimi ya sia ka ko wa mi o le ai ka u pale aku si fa nga America ma Iran le lope o mai fa un kausanga na mata ele la tausanga ai e kusa wa amata na mai nei nei mea e fa ono atu wai ma fo pa the good thing le atu ele o talia ele atu nu ele lava ia mau ele lava le to wo yo ele o lava nga o i fo ile e convince ai tanga tole tu la o mala tanga ta fai tau fia ma fe le fa fonga lu por kala mele nei wa mala tanga ta o le mafua anga o tau ngata ai e o ya ma tau ni usira nei sa mo ai le tu o lo afion papa au sa mo e o ya ma tau nei le o tala tu
o le taavale sana o le afa selau 50 tumu lua selau mon tupu laka le kolu selau e fua ai le koinga e ke leo le afi o le kaavale ma le kange o le kaavale ai e le mawhai yes of course it's a frustrating situation ai e te le avanua e te manga whangafa ma mawhau loto ai e iei vaenga e a unu ka whenga ai sere fuki ai ia vai singango e ngor si fuanga le kau ki soi fua maulai ai awal whaonga ai na fua e o mai e tau whaapea mai ai a mea o se mea le mastulanga le atu e sa o le leila o le kai shoki ka ko pensini e shoki le la wana te via o kaunka ai le kai shoki ia wa hoila wa e ka foi pensini ai ran ma vanga i fa pe e pensini va mi fa fonga ma ko e ka fia i wa ko fa makala wa langa le ai pensini e probleme mo worka ka ai fia ka fio o significa que mo sa wa ka offer ma fa ai i le vaenga o lo ia i le hai e tau te o le no vai tu ne e ta no na mai e tau ka ko ri ka ro ia o vai ko ru ka la fixu senge e ta no vai tu le ka ko e sai ku e ka foro ngia ka ko le mo ko ka la los furu ha penga is ku o ai no ai o sa mo si kangre ngai lu ka la los senge usila si me le sa o ko pa u pensi ya le no ka fia mo waranga o le kamanga le kenga ke ya ma ko isi ya so ya le yo so si ko ai ya tau e le sa o le na fa tu sa ma fa pe mai le ngai mo lunga ma ko kongi to te sila fia ira tango break down na ku ia expenses o ko kongi o kanga kamare vai yaso ona to loelia e siria ko kongi sa mo ai sila ya a fa pe o le uma e ngau mea umanga kipi o ro ko kongi le vai yaso fa ka inga e a fekala tia bewa mo ka ki a fo nga afe lima selau pe o selau fa ka inga pe fiku selau let's say fiku selau o le wo mala ku so ka vole net le so ro le a selau rent e ka ro le rent le fi kiro ya fiku selau ai sa le rent e lima selau fiku seguro pe o selau o sina mele ko inga selau mo ku pule fa lo faswa ia nga kairo nga mar fia fa nga budget da e vai sa fu nga ni o le mea wana nga mea ku wa ele fa ngo fi ele to ngo fi fo so fo ngo tanto ia tato marolonga a foi mai ia ona te fa go la ia se ka ko wa fe inisio ta penanga mo le fono mo le to su ia le fono sa mo Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address.
When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le ua lua sumara fitu minuto te nei le July 5. A va ai ai alu ta malonga le te wala u te fai tau ko meni le to tele ma fai lo mai le tau o le penisini ala tau. I Samoa. Ma America fo. Yeah, yeah. Fata la di masu sene le lita ka lonne. Te le lopo o fele po Samoa. Le sa wai sili la fele sa wai le ta pensini le. O lo te vai atu fitu ta la le ka lonne America. Wow. Ono ta la fitu ta la. O ka kele mo America warang ka ko akupo. O Utah $4.50. Ese uma le ese ngo o skeke California o America. Le te tira te foi tato i aka ko sila o le tolu ta live su sene. Ia Kau ka ko. Kau ka ko lo America mo sila ma Australia. Waranga afiko Australia pe do ka la sa mi fo i ele o ia Australia ko ka la fa no ko kala ko ngafi. Ia ma ko le fo America ko ka ke le wan ka ko America. O ma wa le loka la. O te loka la ki ai lungo le ka longe le ma ko le fo kasi e fari ka kasi ka longe. Ka longe. America sa mo fa ta live va. Ka longe. Ia ke ro le lika foi por ka America sa mo. Ka longe la. Ia ke ala na te le lo America sa mo pe fa tau fa pena. Washington e ongo ka la. Tai tato. Hawaii 5 tala fa su malaiva. Thank you very much. So soni mai tato mako ai ka umai ka ko leo fa inga. Se fa no ai fo i mai ia tato i sa. Le yo lai o ke istanga tai sa mo. Ai ono le winga le tau vatu. O le fa o nga o mea ia. E tau fa le nga e fa o nga e tau fa le nga ai. Ma sengi ai ma fo nei biso tanga to lai la vai Ka fa la ngal malo me fa penga. Se me le fin controlling ngal malo ko nga ka o me fa pengi. Buena Park. 5 tala fitu sumari varkaloni. Vai tato iai. O le diesel lea e lua tala lua ya matou. Which is I don't know bufele ye il tangata lea. Por me o Brisbane $1.85. Ma ngai Brisbane Australia. E feo ngai mai e lua tala fitu valu diesel Australia. California fitu tala Hawaii 5 tala 5 fitu i le kaloni. Queensland tala fitu sumari fa. Sa o le pesela ka mokio. Te fialu i Australia. Ai kau me foi le asiaka. Kau ka ia la iai. So la iai. La iai. Fufu e lo fe loi.
ole tele o lo brain sa o nga ole kele o lo brain o lo fea luai fa o mo fua le lau ele ma fa le anga I fua le soi fua maro lo inga ya la le kesi ma le asu o lo ka vale ai lo ai o ia seki le mea ia e makua seki ya e se video no maua mai ale video lea ia no to maua mai lava ya e se fa to le to inga tangata langa tau te to me le tau o kangaka ngai o tangata o le fa ia tau fa le anga wale li le o kangaka le fa sala lau le fai al fa o lo tau le fa tau fa le nga ma me fa pe nei e le tala noa ni issues le o tangata fo e fia ke le la lau is kangaka ai se to te pa mai sa mo le mele ma fu anga le nga sola mai ngi usila ta sile ma fu anga na pito sili na sola mai ai ona foi la o se talia na maua tai tangata le office ile mesa ai fa mo fe ro po makalas lava tu no want my video there fa tai tu recently to fa mana tu mo tatu to my video there can we have the video played fa mo le Carl o le video le a wona o se ainga le no I ai ona o la tu tupe wa fiu e fa tali le ungo la tu pepa na fa ye reula le te o skalia ke mine le isola mai nei ya sila mai ko ke ro ko inga ka ka ro puro pokang What trespassing my in my office? I'm not trespassing. Yes, you are. Now, I won't put that on more get from. So what's happening now is that low man for you people of I don't think I'll make it. Well, for my yard. Yeah, that's what we'll go find. Listen, let me say, man, find last week. So we don't have any more things. So you'll probably get it either tomorrow or Wednesday. You know, last Friday. So you're probably... Right now, I have to go to a meeting. Or meron mo find offer ko le mo fa ko mai ka ilinga vili mai o ko le ro pol mai ka ilinga vili mai ka. Or me fa yene fa mo vili si ngi mai vai na. We have a company called the Mako reference. If I'm high officer. Show me your email. Show me the email. Yeah, you find them online. Ma la foi all physical copies e ave long. E lei non si me o email. Mo le mo fa ke fa ti mo fa ke oi. E lo pole email ye ke oi. O ngana I lo li link e ke tau o mo mo. Ya o va causando fera una email. La mo fa ke ko masina. Ko masina. La mo fa ye ka ka fa ye. E ele part of application called the declaration form. O le partner if you're listed como un Australian citizen. At e cerca vai na a fa ye so ku la form. E ko la form. Ma ko swero se staka ko fiorina formula o kanga on mele ngo ke o over kolka sana o numero website life of my ai fa pena ko ka me ko mo ia mo lo fero inga ele lan mena la mo ma firo inga ele o ku sa mangwa oskadi ele o ku sa wa ma firo iku so ra ku ko e me ko ama no email ya ku email ko fa Oh my good boy. Surely. Maar officer van yang ngalo nga trespass ai yang client. Trespass yang client sila office. Of wat to fa fonga sa mo to sila ile ko ai nga ka. He's gone. Ole makua professional scammer ka ilo foi ka yesia so. Pakar kamaro o mo ngai media e fa vai e merifia ngai media ko fa Mawale lo marca mo me isa. Oh my good boy. Ola. Wa ko Samoa wo to sila lai le tu inga tangata. E veo la fa ku ka ia ka kaio. Pau all he needs to do show alia show la we medi show la we medi fai vai there show la medi le ai fa ko fa mai
Inga media kur ko fai. Media. Fela show me media for my online. Online. Oh my God. Kafiolai. Wala ki ole le fasia ka malo. Ia wala ki lang ole video la ke ro la ki pil part ngai fasia. Ni por fasinga le nga sola malo ngi mo fa. Ya malo. Ia kenga mai ka inga. Surely. Ia o se kau fa ka kanga la dia. O se mafiro inga fa ku. Ya. Ia e manko foi la ue kele kala I rungo poka la me e fa le kele kala I ku kai me firo. La nga firo I fa ku pu. E ngu me uma. La fai la o mikiafu me pe wa makali apu ka okora ka okora lo. Anko ese venga e pu e ko lua ka me pe. E ke finga ngalo ko la. Na ko kere ka. Ko ke finga ngalo la ko la kur ka mai kiripiria. E ko ya ko fa. Ya. Yeah, okay, we play again, Carl. Que we sila le leile mo tangata maua. Maua kurma. Ari kur ka malo me ni kur ko fare. E me ni fare le me ni. Okay, ko sau e sa era ka mo ki se ko sau kasia. Play it one more time. O le wolu trespassing my in my officer. I'm not trespassing. Yes, you are. Nang alo mo pagkakang ngol get from. So what's happening now is that lo mga la foku ye pepa la fa, no dinga make it. Wala for my yard. Yeah, la foku go find. Listen that. Let me say me find la foku last week. So we don't have any more thing. So you'll probably get it either tomorrow or Wednesday. La la foku last Friday. So you're probably right now I have to go to a meeting. Or melo fine of every quello fa my ka ilinga vili mai or quello pol mai ka ilinga vili mai ka. Or me fa yenim fango vili siang mai vai ngana. We have a company called the Mako Reference. If I'm high officer. Show me show me the email. Nee, je find online. Maar laat voor je all physical copies hebben, jongen. En hij moest me wel email. Maar lang of ik je vaat, of ik je. Ik loop wel email je je ooit. O nyala I loli link ik kan o mo. Ja, o ka sang fera email. Maar lang of ik kon masina. Kon masina. Lang voor je kan voor je. Hele part of application called the declaration form. O le partner, if you're listed como un Australian citizen, at es ya que vaina la, afa e circular form, e quella forma. Ma questo era si scalca con fiorina forma. O kana on mena ngo ke o over kolka sanga, o lu mal website. Life my ye Over Marco. Allah olai over Marco sanga ni simia. Oi, de quem é? Oi, nem ngor quem é? Essa aí pequeno. Esse o meu. Nga usunga kama meye. Nga usunga kama a fiari quem é usu ye kama. I have to go to a meeting. Sorry. Kafi of yes kamala o koila fogo. Sorry. Que vai com eu uma lá o sai desse ele aí se lá cá ilo arcamalo o com não parting our form of declaration nanga yeni makoko soli ka ilo se pepelo la wasale anga o ngi usila o le la wasale o auskari Awoisa. Ya, watau sila I more tangata ai maua kai. Leala lea. O leala utu fai atuai. Fai pea no tau fa leanga. Fai pea. Lewa vatu la u tatalo atu le atu lu. No, lesi tau fa matau le atau. Lesi tau fa matau le tau te fa fonga mai. O te fia I lo tonu. Pei o ngālu yesi kama sia masi. E ki fiaru foi fa pea. Fa pea o malava me leu te fia mana. Iai. O te fia mana o so walu foi fa pea.
Visit, whawhawhekai, thank you, Fonti Turisi, le wai a maia le proof o lo manaonga. O te fia o foi whapea i ailo na ofisa, o te fia trespass foi whapea i ai, ma so walu foi. Vai, ele a konsisi na mai. Vai, o ke fia se ave menga I ngai atresia vai lai ai. Le ala na leo te vai atuai, leo te fia ratu se I avatu ia lenga, le konsisi na mai. Whapea umala me leo ke fia o iai whamolmore la, so ni mai e whatau nulo manaonga. A wau reisi mea so o lo whainga, e umalo vai aso nei u tele maua le address, e foi lelu waka umesis. O vai aso fo, o le au fia rua iai malo waka, e whapipi iso re kai city. E whapipi iso re whamalama. Honest. Paso solo I teri ma. Whapea o ele ma whainga o whaia, I will do that. E umalo vai aso le nei. E le aia se fsota inga me nga se silanga wo fia serve pepa ia. Mo fia alu, le yo pepa mo fia alu se ave iai langa o le fa mai o le DNA o le kamo, le la o mea umana tu fia alu se fa matamata iai se fa kilo. Cafe o Queen Street for ele. Ave la le, e misi no la mara vai aso le nei o tele maua se mau fa atuaina, po se fare inga po se me ono fonofo ai. Langa kuaila so rufu kasi le fa madenga le aru ka ukanga kai fika wi o fa msingonga. Ona o fia rua ilo lea, o le a whaile mea fo ile le most wanted. Posters, dead or alive. Le mo ia, la wau e whapi pi I solo watai tai. Whapi pi I solo watai pamkesi. Yingveske. Iyo e o yingveske au kilani. Honest, la wau e whapi pi I solo watama tuu iai o oe o le conman, o oe o le scammer. Iyo nela utango e whapipi, mo utango e tuu iai maleata lea le mele na watu nei. E vaila ka koe. La walu fo yesu e ia me o whare te tele fo ina I kai kaulanga. Le screen ke keli. Vodafone ma, se I play ma I media. Kufa I taxi abe taxi ho e. Mauro kula koho lea. Koho mai no. La walu la e tufai ave taxi o ave upa o meo clinic. E o fo I te tonu official o le working income. E la ore whapipi iai, e ke kofu aku kukongu. La e pipi I mai lo wata. Ia ma whanma I me fo e whai koko. Le mai koko e whai o ika. O le akaranga le la whai a oi. Ai, e le se la utala le o te talo sangatu le malo le tunu. Wha mole a sira fia le me no fo ia Kanata. O te fia I loa. Te fia I loa. Se e po ea ke lo le fainga po kala me foi le le chita kua kamala nga o ka ke o le lei ala live lai po fa Paul Holmes absolutely fa John Campbell for me la live le lei le fio inga su e live o su e recorded e vai me le tu la tato wo su e tele oi wa to inga melia o le sila me manga ya e ia ia kua ma le lango suar malo sa mo. Su ora mo mia. Kua ora mo ka mi malo sa mo. La eva ila ia. Kasi nga mi. Kua ora mo ka mi mai sa mo. Ma nga ia la nga. Yeah. Leila ngai e paulo me ke wa fainga tate le mama ta upuilo na ke wo soila le fakor kama. A me mo le la wo le fa pipi pe a misi se information sa fa mo le mole. Ia ai ore a ferwa I doa u ke road. Wa nga re ka usa war kala o kai se me kai de ta fio lai. Le ropo la na mere le fai o le aru mata I me o fale fa pena mo ko inga o langa ya la wo lai wo ya yer ko o le ado te fio lai le ropo lai eku ko ngo yo ko nga fale fo nga boarding rooms mo boarding houses fo nei mo le sofa mo e mana tu fale na le tele na manga no mai tanga tan tu li fa salanga le au tau fia fo yen kaloka manga no mai lo tu u ya e place na le lai no fo fa homeless ai te vai o ia I fa metalanga mai le mele na le na vai ai tai le courthouse I tai o kilani ole va inga na vai tangata ole homeless I ofu no fai io ai fusi uma le vai pe suka
Ma pulo ele. E ale na. Ta vai la tato e. O ata fo ila ia le asu e ai. O le asu e yonata. Iyo le asu e le yonata ia matulanga fa pena. E tu sa pe te fa aliu fa fine mai o foro mu. O ke mo. Awa kasida awa for kamasa fa finge yanga show. Ya. Wala ngo menga le ila. E mautino ala o le fiuta to su ele aso le ai feru rua i mesi mu. E mauki ngoa e sau feru i le mu la kikira. Na mata la ia e pipi ia le lost and found ya. E se pada mo fa ngoi fai. Okay o mo fa nua fa fonga mai tato vaenga le pe a fa pe uma e le se sina te na te ta o me se address. Fa fonga mai moro tui vai singano. Mo fa nua. O le atato ward tato folengi. Tofu mai le tangata maleata o ku ainga o vainga ese uma sa tato last seen him. O vainga ese uma lena tau fai printed uma lungo pepa tato wolo le atato ward su enga le la su e. La se vaila ia le li mai dia. Ai su e rega kamaro los. Ai o e le ke kusi present. Ale. Kule ko ke kusi. Ngau le ya. Ngau le ya pepa I. Carl show me the camera. Ngau le ya pepa ia. Kusi ronga sofa. Ngoi ngoa. Ka ko fioa I lona ia le. Ole atato wo su tele. Pe ia upua a herota a oto maua ona to foi mai le tau mai a te au o a foi o te fia watu mai fo atu ya te no winga la e fai ala si mau runga or ma firo inga mau keli ya ai ki rola o e siria kulo uva veo ia ai a fanga ila ai mo ye mo fangwa. My good foot. Kiro e feo lolo pe a o mo pe mo ia moro ia tui. Fa mo tui. Ai a mua la ia pig mama. E mua ro ia pig mama. Oh my good boy and bad girl. Au kero longa matua e tau te fiu e su e lai no fo le ia mo fa no. If you go on so that's how far the day. So e na fai atua ya mo fa no fa ngi mo lo. Ia ko inga fa ngi mo ngala nga. Fi we su e po ferme o ye ala matua sa fa ile le mo fa no ile se nga po se minoi. Ya, o le tu inga mela na le la tato wan we lo I. Le e mafu mai. Langa ka ko wo so angi leo. Ia. Angi usi. Ko fa fo ile Australia. Ko fa fo ia e posu e Australia. O le tato nga luenga la le la tato fai. Return him. Return to center. La foi le ngol au la tipotis fo yere mai o I. La refugee. Ne o le kako anga valanga. Return him. Ko fa fo I le suunga mai. O ila fo ka fia se kusi ya laksen. Ia. O ke fai ara ora fai kusi. Fai kusi. Ave ka. Ave. Fai ai. Ma o le la tatu sava Valley Street e sui. La matua I tatu so ele le po fio I fa mo le tatu ia to te sirfia. No, honestly. Let us know. Messenger foi le mate fia tu se yo ia. Se au se asir kama. Langa le mo kala le ma. O le vai aso fo. A fico vas fo le usu ia le fo no. So lufurongo. Vaso tua. Io o le usu ia le fo no. O ani nai vai nga le ai taua a tata mai le tu usu ia le fo no lo sunga le tau. O me pena vona o kula va yo le fongo o pake ki pasi ingo pake ki o le luongo lo fiku. Ya makali fo e kele si kanga fo le fa kali mo pake ki le ya me sai ye la o makua la ko fo yo fa ngau me fa penga so banga umanga pake ki o le fa ba so le ai
e ngai me ko ki ma me mo o whanginga sui sa whaka wa ia kaunga ave wha mawe ngalo ia le sui sa whaka ia a ko fo imale wha maro longa mai o ngai o vai aku sa kurikuri e lau se var sui sa whaka i fia mamra mai ai so fia mamra kupe fwere a wa ko wako e lau ku ia ke fo Foi nga mai o karianga e tu ia se fica ngora pseva. A kasi ngam ka polela a le limali vanga le. A si vanga ka vole le ka kulim ka ia. Ma ko le foi le fai un fongo len kenge. E le la for par mia le nga fai e moli fonga manga su inga le. El fongo kala ia o vinga ka lo a kula epa fongo koe ma limongi. Vinga ka lo a ko ma fongo malo. E foi la mare la fonga fai le ngaka nga ave il fonga fkala i sila i la ko kongo mala ko winga ka olo ma se komisi foi susu e a la foi ave le il fonga nge le lo sili e kilo e se kulanga foi se kula fongo so ele ngaka la nga fai le panbing a le foi ave lo sili e sila il fonga nge po solir ba nga kula fongo o ka fara nga te famich o le lo ngam ka longko o la foi wa vele e palmia le ia ka upu lo yesidi e su ela ia fasa rau e baru ke le ropo e fa wa ngani fa ro ko ela fasa rau e baru baru mala ko maka fola le or ka fa leanga ia o ke le ngala ba o ke le rope a fi e ba ngale ka karongo ia alanga e finkala ngai fa lo ngal palmia po o ke le ngala ba ve se va ngai langa wo ele tau mate o kau fa leanga le ele tau mate la vea I malea le wai le ka wa e fika ki kilo ya lost and found ya e fika ki kilo ya ka ngaka u kanga poko o maybe my fair as well yes la vea ai aka ki kilo ka nata my fair o mafi o mauko vinga ia o fa au ko fa o moto vinga yeah maybe observer yes lima definitely sioeli ongo ko lua o ska mare ka ele o isko inga foi le o yo foi o foi si e ongo la vea ima o masima ko inga nga mai sava e o le news line e pole o ia e ono la vea ia sio ia pide le ai longa o ia te lo alo wa wala ngai a fai te wa lu fa company pe alu fa tangata fa sala ia longo winga ko mai ar mo ko vi inga la ko ia bar sau fo ia de punta le sau ska me kile akil lau ia o ia kasi maranga io mai ko ruai la to na le nga ka ngari ia la kam ia kam mike ia kam mix mike ia ia wa fo o mai ka fa sa bo mike ia wale leia e hale o la wale leia e fo ile li fo di force kam si me o mike ku se mo ko fa pula le leio ia fa pula le la kikinga se pula ia e ongo na vea ia siau pesti oi ia ele lo fo ko finga de kiki sa moa oi le kankangi mai lunga yang we eu ako ngo na vea fo e ongo se ia ko e depend la valanga o levo que ko makmaka nga me a ke longa a ko ingi me fa e na mare tangata le or ka ka ngo fa le ngo I fa pe yo le fa eva mai langa le nga fa ia dunga ala nga lo vai tunga pe yo la na pe tangata le sa reply ia vui o upa oi ia maranga upa le ngore e do pa nga ringo nga ri pi a nga palau vare ka miki akil lo foi vona sa do upuna upari o va vai tu le sau ta silare na wa ta tauna matua fa tu le sa mo ta silare na tangata
Manga wa maua ma si vaenga le fake names le si vaenga le mai o vai tu fo ile sau ore na ya ile tatele wa ke le ma sangi ke le fia ma sang ke le lo fo ya a ole sau le tanga ta fa tau le tau fa le le me fa mala mo na o lang ka vale pia ka e me fa mala mo ka vale ko ma fa wa pa tanga tala le na le tate vai tu nga a me ai to fa pe o tanga tai le mo me fo ngar pi over le isa sau fa me yanga me ia fa vai va mai lunga ia ma peila ateli na tau matau tia e le la vea langa i lingi fare fasala lau o te mena ene no vatu kamanga ia o kama fu ia la o mai fai mei fe au e a fai fu o ronga fa o nga inga lea o le sau fa o nga mesi si vai nga ko fa le nga mai but ole me vai ole me matau tia le fia tuli mata po o fia e tua ia ile na wala nga ole sa ave le la fo fa tuina ya wa ho le se le interpretation ba nga le o venga ya le media ma si va nga i o fo kala pa wa le issue la ki fo kala o le o vinga ka o lo ko le ai o fa ro inga la o lo ya si le po o la ko soli skula fo wa fiela ma le media le ya ba nga ko ba ya like I said okay ka ke lo ko po ya le ka fa ka o ma ke nga ako nga fore ve kom ka o ye pe well o le fata ua e nano fa yetu o nga ale fia le lai ku i de kako fa soa o nga la ko kala ngomai la ia le o le kako fa le nga le nga o le maula mau mai fo i ku le e paia o ia la sa fa toi a sila sa mo le me le tupu nei le ala fo ile na fuai na fa yetu la utala ile so na nafi it's about time waka kaua inga mauangi result o isi mea ia kau ke pisai it's about time waka kaua inga mauangi result o mea nei now lesi result le fa kwai o fe u fa ia ile o ki kaleng fa o me len ku e am kango me len ku e fa sa o fo le ta si le vaenga le afionga le mingiska paunga o tupe maua langa ona ma tau tiu te tau ave fa sala lau ese mai langa ile ka fa le hangar ka ko fa sala lau ngai and I know we know that people know ai ole au ku per ka fa le hangar ye si au vaenga ai vai foi la ia ta wa ta te toi fa manatua even le malo langa ole ma upu langa fa ya ko ra kala langa fa ya ku foi kai mi nga mau ngangi ku ai e mai fa ku nga ave kasi la le va ngose i pale mia la audi balanga fa nga malo ai sea e o a fo i le whainga malo tula i mai. E mau ki ngoa ma mo o mia le transparent ma le accountability. Ioi. O le winga la leo te whai e tuai. Wa te tauna mauani result o nisi o mea. E fua i ai le kako fifaf loa inga le whai ma le mumu wha ro le whai. O ai e sao au ai se. E sao le tauna. Au sao. Whakia. Au se fai moriak. Fai moriak. So ia te we ta ua te le vaenga le tau te le wo iai ma wa ka kaunga fai whakaikainga. O lenga avaku le kaunga unga o so enga lenga avaku le forensic audit. O la ua koe lafu i le komiki le iai le fionga le mingiska ia paunga. Tupe maua. Ma neisi e lau te toe au ililia lenga o le mele na tūla i mai le so enga lenga avaku ngeinga ke le kupe ngānu ai. E iei le so kanga o kampangi New Zealand. Mereka. Mari so kanga i kampangi lava lea i ko Samoa. E iei so kanga longo winga. E iai ala le matenga, ma le masalonga, ma le conflict of interest. Ai ua kakaula, o nga koe au mai le ngai kaimi, lea se update o ngā mea. Kasi rea vaenga. Pengo whaku, ka kia lau kau whaleanga ma ke leo umanga ma ka ngofi whaelo atu. Ai si tatou toi oe tuli langa o le issue o le mea piko siringa ka ua le no nofo le ia tau. Waka kaunga maua se kari o ngei mea pe, waka kaunga wavala mai, a o le fesili ku kasi ku o le mea lea. A wha mao ngia ngai ai se misuse of fund. Ma tupe. E yengi penalty. E yengi whaasalanga. Kaunga iai? O le fesili ngā lea kau ke whakarikari la. La le iwa whea. Ni oi.
ole mena le na tatou pisa atu to e foi mai sa utare le hit and run e mo o mia kele le kako mana yo ma fa so ma stasi o tangata na file to no umar ka por kalam o alu fele vasenga ai na so tai mai se tasi o fa fia nga o ka o kere ka o so fa fi au fia kele por kalam ma tua fa sa o mai lava na ua fai ma fa so ana lela fa sa o le mai le ta fa so ana nafi o le tu o la na saunanga asiata le ngai tasile mea e te tau na tatou fa tete o le tatou nau telefo i se mea fa pe i tatou tali tonu ina a o le lava kau ki fa karikari e fa maongia pe le fa maongia o fa tole le sunga le fai au la le wingo lo so no fai mai tatou o le hit and run okay loa iva se furu pasenge if not iva 5% o kangaka Samoa worldwide o la ua matua tari tonu uma kulou a le ala le pule waka o le ala pa o di mongi le anga la vea ka mai kikirea ai e iai le si se furu pasenge ia po o le lua se furu pasenge fo o tangata e le karikongu le maulea fa mai no marisa uanga roi au o a fea la o le a o a fea o le a ku fa kasi pasenge ngai inga ia mau le pasenge sa le anga e po o le a le fa mai e iva se furu pe varu se furu pe fiku se furu onga o le moli mau ma mea uma o tou fa fonga ma tatou va ai ai ma fa longolongo ai ai se furu po se lua se furu e le karikong e le o a koa se me ka o se lau pasenge ai fa fea la na fai le melia e ka kaunga ka ko e fa su e ma fai le outcomes fa tau nu mea ia na tatou wa pisa ma tatou ala langa sa ole e o foi le maliu e le o toe mamao le a tau o te langona le neiva yaso nai tama iso enga le fai atu fa mautu ma watu se update se isi vaenga o le maliu waia penia minama a le winga le o te fai atu ai it's about time mo ta tau ona tatou va ia ngia ni kali o ngai mea ko foi sia ko lim ko sanga no se me umi ere umi ale vavenga nga yoi ami o leo ko fia ia ka ko malo se superman uma ka a me se o leo ora ko ba ia fenga malo e ka foi la onga kope mea uma lava e ka fai ko lim ko saka wa ka ko ngele ka sanga mulmuli ai kula me se fenga malo la ko so fo ngim ka pu de se fu ka saka so you can like go yo mo le bango a machine forensic audit and hit and run ka apu ka wangi ka apu e kupu mai I ka ngarenga leo ma ka ko fam sikonga pese I o le norm fo le wa masangi ka ko fo le a fa ya o le mo ke fa pe ke ia lai lo ko pisai wa se mawa nga ke mi mangi ke o ngai ke mi fo ingo technology le wa yai mo intels mo information mo le share ingo information so ele umia ai malanga mo lungo meari ami no le kage le fa ka ka ngo fu ka wa ia ile kelo me wo o mai makailo ai foi ka fa lo yes o la foi nga le inga o le ku mo fa mo fa ku so le fa ku pu me ka wa ai fa mo me o ko ole e tato to fo ina itasile vaenga ta u ia na mana ia ma fa so ma stasio le dai fa fonga merte mingi e stasio malo ma fa so ne te tawa le no ta ua tu la le ka olo ngai ngoi lunga le na su mai nei o fa tu malo longa o leva na ma fa so stasio malo ma o lunga fo I tono li usila ma fa so lo la ile o fisiri sa o yanga ngai ke le o ngai ma vaenga le fo mai lo tonu le fo wa mai lo ka ko kongu o ka ko o vaenga ia le request mai sa mo su enga ai se ia fe mela o kala sa mo lo fa fo mo no fisiri lo ia
Whamata a yeisi ngā ufisosoangi pe a ila uva between him and myself. O fea tonu e ono a mata i sau su e ngai lea ko inga maka upu. I sau va ia. Ka ko hit and run walai mara malama uma ia i kala o, kala I, kala. Whai meile tala le malu le malo ia te auana nei. Asiata. O le tangata sa o lava e te tauna toe orai I e toe fo ia ku lava. E koe a makalanga wha makalanga leanga o ia. O ia nga mafua ai, nga pākele le whanga ofe. E le o Samuel, o fui awa ili I ken kai. And this is from a police officer ole sakingi ngai New Zealand. O vai tola le winga lo sau nonga fa mai. Leanga e muri sau Samuel ngor kau kai ai. E muri mai uma isi mau mea nga kukupu. Ai ole news mua even he himself. Ole news mua nga o whaalongolongo ai inga ua sau mai Samoa. O Iken Kau. Ole news inga ua whaakalangoa Iken Kau. Ko ka ua le whaipuru. Ngā ia ka le ngā kongu ai. Nā ia tā ua ai le upu o loo masalomia se whaipule. O le kala lea. Whamai lo malani tala. A halu su e ngā le mea nei ma toi whai ma whaatau nuu loa. O re kangaka mua ngai kau koe whaafo ia kuko kongu. Se I koe whesili I ai. Who is the whaipule? A whea mai langa information. Leanga anga le ka usa o Iken Kau le upu whaipule. Masalo mia se whaipule. Whamanga ia ior kara leo le ior kara ma le ngā rue ngā whamai. Asiata. Anga le sau ngei Iken Kau ma le upu whaipule. E pei ale hit and run le o isi mau hit and run. E le ango kele I le news. E he mau mai. E le ango I ai sa o le hit and run le ngā mari working I senga. Hit and run le ngā whai ukai kua ngai ma. Ni umi ai mo. O koe karangoa ingisi ngā mea. Le ai mangisi o koe karangoa ingi ngā hit and run. Out of a ceiling o markasi. Lala nā tui titi lua I tu lama whaasoan nei male malo. So leo mo me mau pe anga o la vea I mareka kai le. Isu enga. Ar ka mai le fia ele por kiki. Ai e kala ngoa mai langa experience fa mai. Anga le pisa le nguko Iken Kau o ia konguanga. Usa ora maka upu fa mai langa ora maka upu ele VIP. O VIP ko ka foi pul. Nga kongua te. Ai ka foi ka e komsinga. Ai ka e komsinga. Anga ka fa mai anga ka o ngi media. Fai ngō fia ai o le kome singa ngā saula vailonga fafonga. O lea e masalo mia ai se whaipule. Lau o fionga ni mingi skau leo la auli ar mali e toa. Leo o tea polata I wau fosi Smith. O I kongu ai lo ukari kongunga. Kasi lea vaenga ma a seka le leia. E koe a maka ai le su enga lea. Ia o fatu lola I o la utala. O fatu lola utala ana nei le malo. Ai la longa. Whabai ia le malo ngei. Ia, sa ua, vaku. E kupu le hit and run. E lehi announcinga se malo. O lo ngā malama anga. E kupu le hit and run o lai kia teka kawana. Lono winga. Pe ato e whaamatalaina. E ko akele ala whaipule ia ngai I le fast. E le ka kaunga a fia ingi o la ko ingoa I le upule a whaipule. Lono winga ua lama le vaile susu engar kam. Ke ro er mana yor mawhaaswangi. O whapea wa aila sau ware screening ar kakare o le mea. Ki ria vaile. O e maumai. Lea ngai le I whaipule ngā vaile ngā kaimi. Manga kua o lele I whaia le whaatautonga. E aloa I aingi whaipule le fast. I le teimi lena. Ai a whaapea o langa whao ngā. E fui awa ili Iken Kau le nauna lau te le whaamatala ai whaipule ia nga malo aku. Lenga umaku le paroka. Lenga oi lenga whaka apere pale menge o lai oi kua. Lono winga a tatou tilo le fast. Na pauta ngata e lawe vea I lalo le whaalanginga le ngā. O la auli. La auli le mali e toa. O fia me. O olo. O Wayne. Le akingu. Le atinu. Ia aruaku I oile I kua kuila epa. Ia
O le ala i pule, o kula epa, o ai fo i lenga sao man ngaka, ala i asa. O le kalangole sa ungo mai ai le sa kingi singia le mafasoa. Ko so le walu le kango sa o ai fa makala mai fa ngo pe a o nga su e mea. Lono winga. E ko e su e mai ai ken ka le sau e fa se kala. O nga maka mai. Ora ia maka mai ai. A wa fa mai lan sau no. Aziata. A mai ngai la i ken ka ai fa pe mai nga fua o le mele nga whakakau i nga kala o le mori mau a lea Samuelu. Sera. Nei whako o le mori mau a lea Samuelu le amakanga. Wai man tō me mo mua vave o i Samuelu. Le ataua, e whato asa muri anga ngafi Samuelu rungor kaukai. A whara kwa koe. Ai nga mua alu i le kaimire whako a kupu at whare lafi. Mana tua mai la o le ngalu i Samuelu ai pei nga whakaaronga i vai wale ango i au wati ia. O lea la au te whai atu. A whaapea o le mori mau lava lea nga mua o le ofisa o leo. E a fua ai le upu nga whai i Ken Kyle. O lea la ngofo i Ken Kyle. Ai le se i alo whaange i le kungu ule ngā pākia. A o lai ngā kei loa le lei. E sa o le mori mau a lea le ngā raku ia ia namka. Mai. Kusa kasi la lea ka ngā ka wha lea lofa lea i ngai sa moa. Lea va ai mai ia i le mea le whekoso a i solo i whape nei le nei mata upu. A o te whai atu fo i o le neitu ai ngā loto mare ma fau i nā maa. Le aru ese mare makangaruenga o leo. Ai koe fo ia koe whairanga lo ia e la koe whaangarue i kongoro official lawyer siri lenga ke akunge. E vai tato iai. O lea la ele i koe o ala kako. Kasi lea vae ngā la o fionga ni mingiska o leo. Ia te au, tasi lea vaenga te le te tau ona toi fo i se i koe whisiri sa o i le rira. A mai le rira, kulou suafa. Au mai le komisinga le nga iei mua, a mai se i koe whisiri ngia, ma a vifo e su e ngale. Ia, po whenga sa wela nga. O whenga sa wai. Sa wela nga mua. Ai, o ai foi. Le ataua, e ka ke le so nga whaia se kala, makau whaori ka whaamakalanga, e kau ka ua se so se au hoa mare le iloa po hai. Ia. Iwe. Ora nala le whai atu. Mana ia peno vatu. E le o tautule moe, e le o nofo noa, le tatou porkalame, le sa ili solo. Sa ili solo. O le makengi usila lang o le kungun ngai. Le saure kala e ongo whaakangi e avaku e au su e. A o a inga maku la ima ke o a su e le ofisa auku. Po ai lau su. E ma fai langa o le media e le whenkase i wanga ngā. E ia ile malili e ngā wha secrecy fo i lili. Ia e ma te atua. E ma whai angkari mai le ofisa. Se i se kaimi. A le mele u te whai atua. O re ka ngaka lea le ua matua ngofo le lei e le se kaukala. La ua va ai tu lava ua wha ta asina mai le fionga le pāle mia. Koso a kui o le si piko le koso mai i. Whearua i Samuelu wha benga i maloka sika mai gikila. Ai nofo le sui le se me o whaia. A o ia. La iri ki o le me. O ia nga iri ki. A ku i se siku. O lou ngutu. Lero nga ngana tu sa o le vatu. O lou ngutu i Ken Kyle. Po o lou fufonga. Ua mafua inga maualunga maka upulea. Ia. Onga le upure whai pule. O le upunga e whaonga ina. Ia hau fo ina, ia te ua upumoni tuila epa. O la uru ile ia oe pe a whape au, ia te au fo. O singa hau koe mea sa o ale ke whaia. E lava tule lui. A whai e ke claim mai o oe stangata whai mea moni, whai mea moi, whai mea sao. Le la avaku le ru ile ngei ar kauka ia e lau sunga tuila epa sa ilele maria le ngoi. O ila, e ma whai ai ngai loa mau ke loa kongu o ngā ke whai ar wha maongi ma olo e ngau mele. Ka kaulanga e whai se awala. E lu i wau ke loa e usi kai i Ken Kyle a oi. Ka sire au wakari i wha peli. E ma whai lana e i oe. E ke haro e momori si o wakari o i Ken Kyle. Momori sa o ai o.
e peke kango e fai e vaku lungo au fa tala noanga. E sau e kau mai po oil fai pule le. E manga ia nga. Manga ia. Awa e mau ro fai pule. Oma. Lo se o sai mar spelo. La sanga ngofo o e ken lela fa tula utala. A fa pe ngila hele o limo ngir fai pule le ke ngofo ma oe. O lo le alo fa fo nga ya limo. E sa lo utala. Sa ole. O lo le alofa fo ile nga i le ku ainga kanga kalanga o le sa mala ile ao male po ao male po a re ke ngofo male fai pule le lo pe ese se si urupo awa aka ko wo i urupo yo mo u ni o kaka ngoi me urupo fai pule e ko akele urupo fai pule re kai mina ya nga o kuala pongi fasio ya o mau o se ula foi o le ara pule o le ara le pule e fa ur popo e fa solo ko inga yuru kula e afar kula le la lo po e na no foi atu o le tangata lea o te tau ona to e toso mai te tonu e fisiringia o ngofo anga ngei Godfather o fa pay for lo loto o le ma ngai o le point le anga au mai o le matua ma nei o le point le na au mai le leo e le malo nei ni usila le ma fa soa fai mai ua mafua nga mawalunga le case o nga waka ufua i ken kai le upu fai puli now he needs to come back and tell the world of Samoa who is the faipuli o ngofo ale ngai ko ngore ofisa mo fapia wait a minute that is right sao vai wa fiang i hit and run ele sa wo se ngo se faipule si kama ikai mi ka pisai uma ai paua leo le hit and run nga o nga saua i ken kal ai se sila oi or kai mi ngai wo makua i koe ku i kingo i ken kal le kai langa mega fai but do you know what Godfather do you know what le atua na fata ngai le atua nga alau le atua nga kai mi le nga e ya le fa maungianga o se fai puli ua koe kangi fua lavi a ua makua lo pala i le vao engedi. Ia te aula ia wa o te leiloa iai la ua fionga le komisina lango o te leiloa iai pe te le so loto e whai ele mea lea anga ia iken kaal. I don't know because why? O lea sa e servi lalo le taita inga iken kaal. Wa o le tangata lea o le fionga ia afu masanga. Ta sila tangata matua whaatutua ina e fui awai ini taimi fo e olana. Ngofo inga. Lela na le tot whafonga me i Samoa e peye tau ala va asa ma dala e me se sautala anga ila fionga i parimia. Ai sea. Se i koe sila nge ai le melea. Sila e ai. O lea la atatou eu solo le mata upu lea ma kuri au pu ma whaonga ai upu nei whamailanga o Samuelu o le pangoka o Samuelu o le ai aisa o Samuelu o lea lea ngofo e ai kukongo officer malo le kangaka i suafa ia i gone Kyle manga o ia foi fenti kilo ia ka ke fongi le kau mana ia tele vai ya na vato tau te ia e to so ngia ka ia e ko so ngia ka ko so suenga a vatu nga fia la ko i ken kaio kuila epa sai lele maliang lenga oi o le ma lu ila le em fa fenga ba ko fa pe o le lu ile mo eli mongi ma le ala le pule ma foi le sile fonkoe ia ai mai se foi la a fai o to ye e ni se fia fai a mi o tonu le HRPP ia fa mu nga o papo ia ele me fai nga ko la mu ala o ko le melia
te lo la utalo sanga tau la mua mai lo o tau le pipi le mele leila ngo le wo umana na fola le fast pa tatou te le o iloa po la fa solo po le te mitonu ai atia lango o ko la position tau la mua mai lo la o tau le mele o la mele ka long ko lu ia ma ko fai unga i mai iken ka o mai lo la ka ko su e mele pe fa pe o ngai ko ke manga o ka ke o mai su a wai sau loa le na ave am komisina mua e sau e kau kala ile aku ma tau le tunu o ai le fai pule le sa fa ya ko ile kala le amakanga ya o malo inga male o mai lo ka me ki sa vai fa vale o malo inga male teis yo ele ke isa mai ia ona o mai le na male teis yo wanga pa wa fai pule nga go fola kala ka mele ka mai ko au nga ele ma ni mo maolo ya mar mo ka sa mo pe fa pe ola na ya mo ka sa mo la lu mantu tu sala ia te e ave ese mai la vai le ka ko ola i fai pule nga ye kolu ya o le mongi o olo mar sunga la ule mali to by the way ele no fola ule mali to i vai tele nga o le mota sa mo i vai tele ai ese le me ye le mo to le sunga la ule mali to ma ele se fai pule sa ko ngon bele nga le ve ya ko au ai fai pule e fonga ke o fale pe ko fo e o nga ye pia pa wa fai pule e penga nga i mari kule nga olo ma mari mo ia ba ele la ga fa ba ele nga ina no fai pule la ya ele ai ke le ro ele se la cruza olo I know I've been to all those places few times ele se la cruza olo eu te le loia vai ele se vanga fa pena ai la cruza ari mongi ne fa mam ye mai clip ki nga mai oi lang ka usa nga ya ka e ilanga la cruza ia va ai la ia o vai nga umana pe no te fai atu e te taua ona fai se fa ma le tato mta upu le la tau ave nei tasi lea moli mau e te tauna matua i toso atu matai tai atu sapina fosi wa uma upu e fa nga kulafo sai wala ngo o upu na samangia sai wa upu na fa nga e te tauna fai i ele melia alu watu se isau fa mole ka u mai po ai le fai pule so pa na la nga fai ona tatia ro le su enga. So from now on, I will go focus here, Sam. I focus here, Iken Ka. Ka ko focus here, Iken Ka. Samoa. O le tatou approach lea. Fasala lau mama tatou e tau te tu la mio tonu. Let's stand together. Makako campaign inga ia koso Iken Ka pe alu Iken Ka. Alu e ka melea. What do you think? Nei, ma se kuskala ngaro kuri Iken Ka, kuri po ele. Po fai pure leng sa mo ye. Asai me mora ku skalfo. O to foi le Samoa le o te talo atu le lava tu le matu talo sanga. Ia Ditri fanene savea ngana savea. Fa fonga mai a tatou entertainment ia o to la utino i matutua le lua mesene. Mese ia langi ke somar prestino le Joyce. Ia o to au tanga vai tipi au tanga vai observer lilo maiava maina manisi o inisi to tele auto mai le TV NUS e mai se foi la i le talamua klopo ya atuiloma sina ai o le talo sanga le avatu o le talo sanga a me tato le ola se ka ko wale o mangenga o umare sa o le tau te va ya se mal tu langa le ai la me tau te le ola la se tato tu i su e po feo ia Iken Ka o me tato tu i fesili sa ili la fesili po ai le fai pule lea wala ngai o ya o tolu TV tas fai se ama le tou a ofisa fasala lau o tou le silang ko ri pokia mele e o ya o tanga vai o ele singa ili pokia mele o le o vai atu le uso ya va ai na forsale o ngalue mai ile tu EP tasilea mori mau tu o mele
kasi ngaka Yang sa fatala no ai fo ia va ai na forsa. Ke le ro si le fio. O le lo ile au watu o le ngaru nga tau tu ave ese yang yo ka ko fe ese inga. Ave ese ia ave ese le paki el fast ave ese paki el HRPP marsap. Tato wo sa ili le ami tonu mo tu au. Mara case le e mo si ki ai kulanga akuskala le pa o nge lima iwa. E pa o mai lalo se fu. Ia. Mana ya le fisi di mai ya lisi tangata afa fiala pe asau iken kaun. Ai fa pe mai ola aulia mali e tor fa le fai pule. Ai pa mai kele. So what? Mai kele. Wala e kaulang sa mo de. Kau sa ma fa ma nginga wala nga mai tali tonu mai. Anga ola aulia mali e tor. Wale sa o kara ale fia palang. Wale aso. Se manu wali aso wali vang ka nga mea. Lenga olanga su e solo e kuila e pa male lako campaign le kai mor paloka. Nga su e solo ngi mea manga nga fa pe nga si kau fa malo si le lako argument. Ai peita. Ele ai se mea wo fiu su se me fa ele maua. So to answer the question as tangata le ko mingi me lunga na it's okay ele ole anga me langa nga nga visini maya ai fa fe pe wale vang ka wakali nga mea. Ai a fai o yaingi ka ngaka fia mi o akua. A fai o yai ani tangata o lea tau te nau wale ko ke fai me fa mai. O le upule sto ino tu la e pan fa mai. O le li lea ia. E langa mea ma fa ma ike malanga lea la o langa tu vaenga lea mo oe le tamama tua tu lepa. Lea la wa langa tu le mele nei. Ea. Ma nei ala ai vifo sau lui publicly. Awa au te fai atu. E te sau nolo ma e lui a iken kaio. Wa tau na lua tu fai santala. La tau sanga ngofo a fai la o ta mama tu o le tunu e te fia fai a mi e te fia fai mea sao mai fa mai o ele te fai er fa maoni le tua. Ka ngola fa ko ngula walanga o lau komisinga nei lo kaimi. Fa tonu la lau komisina sai ai. E sau e tau tala mai lo ngutu. Po o ai la le fai pule lea na yai la na su enga. Po o le lato su enga le na taimi. I think this is your time. Paule le mea i loa i le tunu. O lo koe a singa fa maongi a oi. Ai ale ai. Ya, wa mai maular kai. E makau kia menga wala ngale se me fa social media le a komisinga le ronga kai. O langa press conference. O langa fa i loa mai o i o komisinga le lo sa wole mele. E kia ura ia a wole fai kule epa la si mea. Ki kire el maro le wala e koe a mai i ken ka e kura i moe. E tatau. Ka kau ma fai se wala i. Matua tatau mono mea o le si vesili. O ai lea ngai kokongo su enga wai lea la kuruaru ya iken kai o lato. Nga o le li poki au mea ya iken kai. E ka ngala ko li poki ai. Oh yes. Yes, e ngala ko fakas. Mala ko fongo fakas. La ngale waru ese mo ngalisa le waru ese longo. O le vesili la o tou ye to e mai tu lo le fionga ya afa masanga Samuelu nomen o tou ya le si ngia mai kokongo. Malaysia ri le fia le su le lo ke le fongi porta wa o tou ya kupa isa pangi. O ai la le ngoa le ko ave wa o tou surely somehow somewhere o tou le ngafia su ngai ave ya ikenka ko fau ko inga lo le ole. O komisinga. Mai le pe komisinga foi se mea ngo mar kilo i foi i evidence. Le su komisinga ni makau. Pa wa mea komisinga fai o le lipo kiaku fa le lo. So, o koe sa fa ila ngisi o tou le taimine nei le tau te iloa le nei le fai pule le ne karango ia i ken ka. Ia. Pa wale mei ke ua umaenga. Kulo. Esa, ko so ila ka umai poka hoi me vai ia vau. Use fakari i ken ka ola esa unga. Oi vai pure. Oi vai pure. Ai mo sa unga. Você vai pure walk.
e whakari. Oi! Ma whau rompo, e se whai pure voi le kai mora HRPP walk. O le waki ukako, e waki eri woso, e ngari waka oi fosko ingo o papari ingi kori he. Ia waka kanga lau mari diu. Sa oi lo le lango re povi. Anga sa ua vai ku ngala kau ka ua e va o lang mu re povi e ku ngari fa fe fenga re fa fe mai ke e wo le lang mu Kusa lau kau mai ai vao lang mua kau fai pure le kau i ke ka. Tasilia vaenga. Taua. Ia wal fa fo ba fo ia le tatou watu. Ia le nala le tau te pisa solo fo le nei mata up. Ai te tau ona to e fa fo i mai. Se sau le nga mua wa o lo e sa o ele pese fa le la kai fo ile. O lo kua leanga e fai mai wa mai ko ba. Ia. Saula e te tauna e sau. E te sau e tau mai po ai tonu la le fai pule. Aua e ke whakangala filafi fua makau kua ia Samuelu. Leanga e sa o fato a sau sea mi le lua ferua tonu. Fato a sau le mori mau Samuelu lua ferua koru. Ainga whaire sau nga i ken ka le lua ferua. Lua kasi. Lua kasi, ia. O tau sila la ma tau whaafonga Samoa. O le whaka sau Samuelu i le lua ferua koru i lunga o le tau taiai. Ai wa leva ngā aru le ofisa o leo. That's one thing e kaun kiria. E muri mai kusa o le last option na lea Samuelu. Ua fiu, Inga ua fiu Samuelu e ku aru le ofisa o leo. E lea i lava. Ma lafi solo Samuelu. O ngore kele fo i o forfolanga mar kau wha maka. Lena fato a saua i loa. E le wha pia fato a tupu fo i le loto o Samuelu. Ina ia sila fia i o koule ko ke whai mai wa isi na fasili le a tau wha mai. Ia ngā kopo le loa whirua kasi a fese me fuko a sau le loa whirua koru. Le hai. I lunga ngā ia i le tauta ia i lunga o le media. Ai ua lewa ngā ko uaru Samuelu le ofisa o leo. Ai le iango ia i leo. O ngā ruhare o Samuelu ngofo solo ma wherua lua i solo. Ai ona ua te tele le mata upu. Nā fua i loa ona manatu loa Samuelu ai mesea. Mo kaula makia i maleola o Samuelu. Wa foi langa leilo ai leo le ka mo fai ku uia a ngi ko ka ukala. Wa fa ke leo ya Samuel. Ba fo anga na. Tu so wa vai ku Samuelu. O fai ngo yo fai ngo re ko ka fe. Wo mo ka VIP ya. Wo mo fa VIP ska mo Samuel. Ku sa mai runga fa VIP ska. Ai ve ku sem. E sermere ye pe ior pa fai wo mga fo ile mere wo ye o tongi solo la na to e sawa i lo lungo le media ina ia no fo fale le nei mata upu ya auto e tali ai fo ile na me to te no fo so o moto aka ko ki tiro ka upu e se forma di wole nga ka nga ro arso ile in ka nga ro ngolo Angai fo ngaru vai ya laudo Maria ko o miska. Ka o mela ile media. Wo le lo ska ma pe fo ngo me o sa ka vele o manga o e ka wa ku sembe. A wo le lo po suru ya. Ya bangala le suru mula o le lo le la e ka pu o ma ka mi. Ai e ka wa ke de ke on ka pu le ya i ken ka o. Because o ka di i ken ka. O ka di fo nga o sa o ma se o sa. O le tūlanga le nā whaafonga me Samoa. E te tau fo na tātou o la uka kaloa lea. Te talo lava fo i lea e whai pēa. O le whaakua kuai fo. O le whaakua kuai fo i e la inga maki mo ia. Wa tauna a mata le susu e ngole ma taupu. Ia. Ma le fisiri ai ma fau po fe tonu e te tauna ia te tau fo ina to e fai se fuanga nga il fai unga le apili tulanga le fa ma ni si mori anga Samuel delegate le work yeah spend coupe su ela mi ko
au le upu la le wa makanga ngo fa ngo ke fa mai mo kupe fa mai mo kupe paloka fa mai mo kupe le o kupe a nga kupe nga pe a fa e mo wele mi ko a fa e mo wele sai dingo la mi ko ma le lo mo nga kupe a lo nga o ko ke fa pe o mai bau ia kupe fa nga paloka ia la fa fela la le fa nga paloka ai fa me vale le ka ke vai aqui o le vaenga le si vaenga i pito tau alava o le tūlanga foi lea e whamai e aua le whamai maua kupi o le fisiri la le fisiri ele mawhau lea ko inga kala a lenga ku whangi kupe lea ku a ku whamai ua mai mau o whea la le mea lea ku ke manga nga oa ye ku oi kupe pe a vai ua iei se whaato whala inga ale malo ua te tau ona whao ngai lea mea ma lea mea ai a ko o mai ngei ai kupi sorry nga ko whaakau ngā kupe ngei fo na do whaatau ngā tupe whaamai mau tupe nga ko karia inga leo ia Samoa mare whekangisi mare keke e Samoa nga ko wa manga ia ngā mea ya pōpōra mango o pakeki e whunga pasi o pakeki o ko mari li ai so se mela vai fazer maro fazer kope o mo ko mali o mo ko pasi pakeki ela fa pakeki fa igual masinga ngi e once pasi pakeki o le ala va me fazer malo o me nga ko mali ai na vo mo kope ko fa ile ia pa elections o kope fa ko ngi ia audit forensic audit o la ko nga kope o mo ko mali ai ngomore ko mari ko fa me mo kupe anga fa pa keki sa ka ko fsiringia ku la ro kupe fa nga palo ku la ro kupe me man mele le ai ide e ke fa longo ko ai i la nga la position do o ka sanga ku la ro kupe o meia o kupe ba ngomore fa mai pia e fa nga ma ko malo la nga ko kele la ko se or kwa excuse le anga la nga excuse ka mo vai ke le ku ngai o le mata upua lea ia tia le ia taua ma le whaafonga mai le tunu au tai ai le taulau mea ma le whaasifonga o le purukalami ia tia ua ia o le mata upu pito i lau alunga lea i lo utari tonunga lae fia va ai tangata ua le nofo le leifo i le tunu i lo fo i tari tonunga ua tele ina vale fonga va ma mea uma onga o le maka upu la fo i ngei a yai se vae ngai ave mua i le fofo aua kau ke popole fua i le mele ka pisa mai ai o lenga o mea ye fa nga mai le awari ia o mo mea tau fa se inga ia awainga i kupu le su enga o le hit and run o la ua le la unga o ke la unga pea la ia kaua a ka ko wango ke le mea ye fai mai ai o kau o soifuanga o kau o soifuanga se o soifuanga ai o soifuanga waru i runga o kau ai o soifuanga pe ke sau i ngei pe ke aru i fafo pe ke aru kokongu o kau ai o soifuanga e fe sui ya i pei o kala o kau e fua i le inflation o le akungu le rate inflation rate o mea se o mea e pangakia nomo manguia pangakia manguia ai leve vesi male ngofo fe alofangi se ko onga ongi kau ongi soifuanga esele me ta ule no nofo oi esele me ta ule no nofo tau ai misa ole Halloween o fa makalanga ole ngofo ai oi le kau o soifuanga ole meranga o me wale lava ele nga o ko ele nga ma ko ele nga la ko ai e fou le mea lea i kokongu o Samoa o le fe ai nga i le anga fai fa pengi o ai le o fe ai nga i ai ele o mantou ya a ma ko o le mo ke fiso so ngia ko e kausu e me ko ke fai mai ai o mea ele fa maongi o tou nai tou te o mai ta o mai le anga mau ke le o ngofo mau ke le access me anga ko ke access ai
Ioe. E mau te le no nofo mau te iloa ni me o lo tutupu tonu. E maa fuanga maa ko iloa. Because ua kou sau ua mai. Ko ka ua mai. Ua kou ka ua mai. O mea ia, o mea ia, o mea ia nga whai e lale, o mea ia nga whai e lale. O na mafuanga nga maa ko iloa i ngā mea. E o fo ilaini mele ma ke pisa kuai i ken kaio. O re kai. He was a police commissioner. O le top cop. Top cop. O re kai. O re kai e malu uma iai le mapusanga ma le marusanga o kanka. O le ale mele ua kupu. Se ua fe ai ngai ko kele la ka ko sanga alu fe ai ngai ia fa pia. Ya le ato. O kele fia ola ika se kangaka. O kele i fia ola ika se kangaka o pumongi ale lo fe koi. Ala o tala mongi a fo ile o fa yetu a male loko mama male loko le lei. Ele ile anga se mala u fai ma se kuila epa. Ele ile anga se mala u fai ma se limongi. Ele ile anga se mala u fai ma se pai ma se la auri ma tulanga uma. Ai onga o le saidinga o le ami o kongu. Ma moli mau o mai kanga anga soa foi e soa e sesi o le fast. Pa pingi o le ka ke anga ie. O le ale me la lenga ko fiufia mau ngase e makua ka ko fanga. Le ale fa le winga o me fa mau nyanga o la utala. Le na tupu le fionga le safa pito ya fia me. Mo ke le anga ma se fia me. Ai onga o mea ko ke fa ai lo mai ya. Ma mea o le anga va ai ku ye ma mori ma wo tu e le tunu. A o mea la ia. E le ka kaunga a mai ai lunga e fa pea. E fo e vai e va hingi fo nga va wa ta tau. A misa fa le lei move on. Yeah. E sa o le. Sa o le. O le soifuanga ai o le ainga Samoa. E le aiangi ainga e le vevesi. Misa le au, misa le po, misa le au. Wa fiangi ainga wo o le oki. Wa fasi oki le uso. Kulo. Wa fasi oki ele kuangange le kuarua kua fingi. Ai uma ea. E koe o ifo koe whale lei. Pato le mele la utau vava ia tua i sia tato wa mio le la ka vava ia kuai. O le umi nga le whai o le sailinga o le amio kongu. O le umi fo ile ala alewai. Le va o le fonga va o kaka. Mongi ala kala. Le anga o le mea piko i sili nga le anga le atou. O le mea le o le uma enga. O lo wala i le ola e whaava vau. E ke kuanga o ea. E le o mai kuila epa kukumo au. E le o mai la auli mare faste kukumo au. A o ka hoki ngei. A ele isu ea. Ele i maua le ami o kongu ngei mea. Do you know what's going to happen? O ke halu makala ka ngaka o isi a inga ma isi ma ilato. La ua feo ki eila wari ia langola wari ia ia leve vesi ei mea. A lea feo a ia e whaale ango iai ka ngaka kongu. E ka kaunga whaiara kongu o le mea lea. Mai maa ue pe anga o whai se kongu. E sa alau kara. Mai maa ue pe anga o whaia se kongu. Anga o whaia se kongu. Levanga whele lei yaku. Wa levanga i ongi FBI, CIA. So e kupe arua o ngā. Who cares pe a whapea. Ngā ore ngei a warakala le whai mai. Ia, o lean mea la whaiera ngā hit and run. Ala me wale mai ai langi si FBI. Isi hit and run mangi. O le whai pule le so e. O le whai pule. Whai kula fongo. O le whai kula fongo. Ele o su ese ave taxi, ele o su ese fama, ele o su ese fai faiva, ele o su ese fai a onga po se fo, ma ele o su ese fai fiau. O le fai pule, o le fai kula fongo, loa meika. O le loa meika le su e i le melea. Ia ranga. Iyo e. O le winga na lea leina fai atu ito ina me fai pia. Mo o mia. Wa kaunga whapawhala ngisi vaenga fo i e. No, I don't know. Wa tauna whapawhala ngai ngisi vaenga ia. Ai maa ngai ale wha mei mai e prioritize lo le suenga ka ko hitana. Mai mea wha vā malo i whaianga kausanga inga e sosongia koe a konga e wakufuangi. Ni leo ngā mangi FBI se furua se Amerika po ngusila po Australia e whaia o Marco. Le tau te whaatadali pe whaise tangi. Whai ngā pāloka le umangi. Kakao. Whato le tau te whaatadali ma.
Awala ngai le so ngana mai tangata I o mai ngana mai elengi fake pages. Ele oni tangata o nisi nu. O tangata lava I totonu lava ole I tu malo o vai monga tonu. Se kako karikali. Kako fa karikali po le ale meia. Ai te awaia. A fai o awa lea. Le ia taua a fai a e ngai uma e le mawhai o ngā whai ar sa I ringa sa o lea mi o kongu I mea na tātou tala noa ina ma fola ina. Ia, kaunga I se aso ke lea fo I lele. Ioi, e si lele whai o se aso ke lea fo I lele. Pea reo mea le ainga fo I lele koe o mai e kukongu e. Koe. Koe sola pule. Ioi. Koe whako e se ni. Ole mga e fo I o mga upunge I wa ino. Ora koro o vai malima o ka ka ko kele fainga me hole fa para ko delicate nga wenga. Delicate nga wenga le ka foi. Pero me nga foi e ke le fa ko e ke lo e mose. Au ko kele ku fokufu ga ko se aga me fai. O kikira ku kele ku la fongo fongi. E isi ku la fongo ele mga mielo vai ko. O le mo ka fa nga soro ka manga. E kula fongo le fongo le ATRA le pisa o pai. Ele ka mga mielo vai ko kula fongo nga. Mangisi kula fongo ele mga mielo vai ko. E o foi kula fongo ia ngisi kula fongo mga mielo vai ko ai unconstitutional fongo ka ngo isi loia. E so kula fongo ro se kula fongo. Ele mga mielo vai ko. Ka kia lo vai ko se fai mumuri. Fai amaka le ka usanga menga. Ai fa nga solo. Fa nga solo ia suinga kula fongo ia ele mga misi lo vai ko. O ka ko vai no le fa pe o ia le sa. Ka mai se ka fo le inga ye lo ai langa le pe au ki fanga aso. Fa mai e mai sa ko o la kala le kau. Wa ko ko fiu go fo foi mo mo e fo ka kau ala kala. Ka go vai ba ku pe so le ka ri e vai le ko ki ki ka ai ko lu ma mi go ke ai ka mo la ka ka mo la ka ala nga le ski fanga me le ko ki o se la ngonga fo le langa le ki nga ka ringa ka punga le ATRA te le ia le a taua pena ta fai to le te le ia o vaenga fo ile Mana tua mai a fai o le manu rauti le a le tātou vaenga wha fai o le sailinga o le amioko. E la vea mai are ke le o mea. O mea o mga wha le amioko. Maua le amioko. Ai, o le la tawa ai atu. O le anga a o la umaenga. Ia, e le anga mea ia tawa ai atu fo i fai. But e te tau ia te awaia. O loo mo onga mo loo mana onga. Whakea e se ia ngei mea. Whakea e se ia. Whai sue a vifoloa a wale lava mori mau. Ma o ke whai aku. A uma e aso sue nga ma mea uma ngei e le ai se mea wha maungi ai fua nga so ai li mongi ka makikirea. Tu lou lea tali ia tu au. Then we must put a stop for ile mea. But we needed to get it out of the way. Ayoi. Awa o le la fai ia fa pengei au mai au vaku, au mai au vaku, au mai au vaku. E ia ka kalanga ke renga ku por favor. At least ko ko fa ka kalai lo. Ai ele o sa ka ngai lunga ka mo me ku. Iaise a fo. Vai atu fo i le tūlanga le i le keisa taioli seu. Iaise se keisa taunu whauru e pe taunu whauru by Thursday. La skofi le la sau. La skofi le la sau nei. Ja. Pe afa pe iaise keisa whauru. O whalongo feo e fo i leo nga
Eso es kama ave kua se mka upu ya. Ele te tau ia tau. Ele te tau na ave tua. Ia la ave kua hafea. Ele te tau na ave tua ona o lea. O lele ka okor keisa. A koe rupi. O lea nga vevesi eire mea lea o le ave kua ma le ave kua ma le fia ave kua ma le mwhainga ave kua. Le ta oto. Ia te ula ia. O fea la avatu aile natu ai ngā mālili e ngā whapena. A whaia o le tangata lea na aru whaatau le pālota ni tupe te tele. Na ia whaia fo i malona malienga. E kū i luma e kari mea ia. Ia, kako ki kiro se. La skofi ngei a. A stofi nei e tau i la una whai tau watu te tauna o tu iai. Pe a pe te tauna na avese. Wala ngai aso fo i e whakulanga mai pe amor paro. E ia so whakulanga mai ai te tauna o tu wa ave tu tonu sau sau tangi sau petition fo i lele mo sau tangi mo palo. Nga runga so kau au al fai pule mo paki. Wala ngai o paki fo i a fia ia kasia ia. Mo se kala le so kofi. Ka pokara mo le kofi. Taua. Ia pola so fo pe fa pe ko ai. O le ala na vaenga muri mulia ma ola uto e wha manatu o te loa lai ei le tō whāma le whautanga e le whionga le tai o le tunu ma le vaenga wha upwhaia me se fo i o vaenga sa wholofolo i tangata ai o lesi fo i taimi e ei le taimi e popoto i o lesi au langor ka alonga me le whai le a tau o le ta alonga o le ta alo le mahalo ma le opposition o me la e whai mai le opposition e uia e mawhainga whaapere maro se mo ke le angoi. A leanga o lae kau ai solo mai si mea e whaase se solo ai mawhau. Mai, mai lea mainga o kulo o si umoa. Pei o lea mainga o se mea wha, pei o lea mainga o le lenga, fo i le kaimile o le lenga i kalo a Samoa. Whapena umare tau mwhainga e o mainga o si umoa le iet. A leo ke ingai. Nga kako whiola mea masoi fua mai ingai mea. A lela pe se mea matautia e toso o lai makua kariea i le whaafonga mai o le e le i o orkai me whai e le hitan mai a o nei la tau la talata la kau ia ua focus ngai whamai la koe apili a o ngei le ngā mea ua ofa mai o le kau o pingsingi o le tele o mea toi ifo mai o le sisi ngā fua ua kau ngaka ai malea ai ia tia of meo ma e whaafua ngaru fu i lele ma whaafua mataku ia ai a tau nuu umai le nei pai e inga mea malava ona tātou i roa lea ua matua te lele ai ma le sau ia ai meise o mea sau tātou tala noina o ke le koe fia ka uangi me ka uongi. This is me personally. E umoro le pai inga nei le atau. E le te taun tātou e taulangia ni mea ni sa ilio ni amia tonu ni mea na le i whaia mai pai inga ngi koe ave desi pai inga. What do you think? Saore le ia. Yes. E le kaun koe venka ngā mea o pai inga ngi. E koe kaka e desi pai inga. Kaka umar kaimingi. Tatuai. A whaiala o le ale uma, o le ale uma na tatani mea na tātou taulangi. A tonu fu e tāpena i le tua nisi tangata e o mai e wha au kakaanga o mei. A le ange ngā mea kulis kanga. Wha umar ngā ringa. A whau kua maka wha umar. Ia. Mana ia o porkalame. Porkalame tau te o e le e whaukua respiko e le ise me ia ai o le asau whaafonga fo le nevanga o le fiafi. Ia, la whaafonga whaatele. Ia, tawarunga le tātou programe nevanga o le fiafi le atau. Kasi ili tātou kiripi whaiwa, Carla, I think we have the a short clip. Oh, ia, mangi. Ile whaasi foi le tā programe. Ia, ai whiko se whaasi silanga o se family reunion. Oh, ia, okay. Ia, ile ni vanga le fifi, isi si vaenga le tau te fiesa unu. Ia, ka au risi aso. Mangua foi, o le on ka ko porkalame teo. Teo la, te on le tai il fa. No verso nei. No verso le amatai nei matu sau ninga le fia. Ia, okay. Ia le atu mai iru martonu. Au tilo teo. Ia, la valtai mi afoltonu por fa, ai e fail tatu porkalame le so teo. Kungisa ko isi umara so teo.
ia ma le fiafi le ia taua ia mai se fo i lo fa taua o matero lo fatele mo o to uma ia le vanga le fiafi. God, did we have any other notices? Okay. Na useki uma me uma. Ia ma fa to fa tu tato fila ila so taiao. Soifua ma ia muia. Muia, soifua. Whasanalaunga mo le taua o fia whaatasi, Rione. O soli ma whioi i le mote whanileo o le whengainga a tofu na taiwai sa vai. Tulongna ia o e sa moa lea mamala ma le vaa i le rongno mia upa ia ai lava i le tai ula ula tui manua sa ia pa ia whini kultu na tauilo ai malo. Tulongna ia lau pa ia whaatala lei, whaaleanga nuu, ma le whiliwhilinga mamana lea tu soifua, o ia lava o le tufunga ma le matai sau, o le ana tō whinga uma i lo o tō pa ia whaal malo, tulongna, tulou, tulou lava. Ma tō telton foi o e sa moa o le atunu tofi, le o se atunu utari ola. Po se ola o sa osa, po se muri ola. O la tātou le nā whasina manga. Wawa amuli on tātou sa api ai. Wa o tau whai mapu e le matina ma le o whiloa. Ni o pa ia whaata o oto Samoa. Tu launa lava. Ai wala ngase vai vainga. Ma ua mātou le longo pui ali ai o tō uma. O ni tino, iwi, tō ma ano. Ai o ni suli ma whioi e pei o whaavai popo le tātou ainga i lea whata ma le vāta ngata. Tulou lawa Sambo. Ai o mātou whaanga a wala whaateka mirosi o na pōnei. Tātou te fisota i ai. Taluairo tātou bala i no whaanga. I tu e wha o le nei ke rope. O le nei whaasisi langa i whaapea. O mātou manatu o le a ofisa taiulu i mātou i au kilani New Zealand nei. A wā ua mā popo mato tele. Nei lole nei, e tātou tau whai le mona lo tātou whaia ina. Ona o le ala fua ua maea, on te pena o tātou tua a. E whai lea mabi ingo le tua soifua i whaapau. Mātou talo atu i suri mawhio i uma. A ni o mātou ngawhata i tua. Paolo mātou te malu ai. Ni e tātou alo wa a whaatasi mo le nei whaamai moe. Ai ua e se whaatou whaala inga i te māma tutua o lo tui mai na muli panga i seo tātou a inga i Samoa whaapea. Ina ia whaatou mau ina pea le mamalu ngā saina o tātou tua a i le whengainga na lātou o sia. Ina ia whai ma taulanga e manongi le lei hufongo le tua soifua. E whengainga lea o le awhiu anga i tufu i ngā taiwai. Le mamalu lava lea wā le awhiu i le la ulu. Le alii no whao o le pāpā. A whio salvalasi. Le pa ia a wā le tuala mawai le whikalengu tia tia. A pēr tongia im whaalaa masalu i amas. O le malatu au tū o le nei whaasana. O whele i tū le kelope o lo e papa au ai. O whaatūlanga le mātou lau e ala i se whautuanga mai i o tātou tamā o lo e Samoa. E fia whaia se tātou reunion i le aso tonu o Januari. Lua hafe lua sfuma fitu. I le tātou whaasina manga i le mote whaniliu tufu i ngā taiwai. A wā lava le whaamawa ponga. Tupulanga lalo bawa o lo tātou ainga. Na ole nei, tātou whaanono manu mana lafo i le atua i a tātou tausana. Mauti noa e tali mai i le tātou whaamai moi. Mo nisi whaamtalanga, whaafso o tai i taitei whono. Le sunga i a pāila manase le la ulu i telefoni. O lo fitu
tolu lima tasi soifua ma ia manuia si o tātou ainga I whaliu whawhitai Samoa. Soifua manuia malangi ma o loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua whai walima whawha.